hitande kala ka lewru porto haray kamɓe hiɓe ɗuyti balɗe 11 e nder hitande nden ka hitande tigi ka lebbi ɓale kamɓe haray hiɓe ɗuytiti 11 e nder duuɓi ɗin tigi si tawi noon hiɓe ɗuytiti kamɓe ka limore maɓɓe c'est à dire kamɓe ɓe ɓeyditi ko tawata kon ɗuyti hande kadi limore nden mi wi'a duuɓi 41 mi jogi ko balɗe 11 kamɓe ɓe woni e ñomitude fino yoɗen balɗe 11 artu mi sowindira duuɓi anɗi mi jogi ɗin ka kaydi c'est à dire 41 nanji ɗin mi multiplia ɗin ɗon par 11 donc j'aurai 41 fois 10 ça va être 410 jours plus 11 wona 421 jours mi divisa on 421 jours ɗon par 365 jours si mi divisi ɗum ɗon on jonnay lan hitande e ko fawi haray ka tigi duuɓi an ɗin ko duuɓi 42 e ko fawi ka tigi duuɓi an ɗin haray si mi yehi ka limore ɓale haray na duuɓi 42 mi jogi ko duuɓi 42 e lebbi haray ko ɗum woni ko mi jogi ka tigi on ɗum ɗo ko parenthèse fu wonɗen e waɗude si fuɗɗorde live on haray ɗo landi on kombo andi ɓe wonɓe ɗo ɗiɗo komɓe ɓe wonɓe ka mbodo ɗo kombo andi ɓe ɗo kombo anditi ɓe ko landal an aranal ngal ka live ɗo kombo anditi ɓe ɗiɗo wonɓe ka mbodo ɗo o photo mo reno ɗon ɗo nato ɗo wono ngara yo sakitu yewtere nden hande kadi no wuro holtayi ko landal aranal ngal kombo andi ɓe ɗo kombo anditi ɓe mais ko goto on kombo andituɗon ɗo e ɓe wonɓe ka mbodo ɗo haray o waɗay ka commentaire ji son anditi wonɗo landal aranal ngal landal ɗimmal ngal siɗo nande lam moƴƴa kon ɗum woni on alhaali waɗuɗo ma on ngal kumpital waɗungal e nder nde yontere ɗo nde ko tawata haray hino pooɗi hakkille moɗon ɗen kon ɗum manditi ɗon e nder nde yontere ɗo ka ɓuri hittude e moɗon e nder nde yontere ɗo gibi e tenen feƴƴuɗo ha hewti hande ɗo haray mi faala mi waɗanan ɗum ka commentaire ji ndaren siɗen feppi mi fillito ok Ibra Diallo inni Dumbuya Fugumba Bari wi'i Numrud waaw jaka non c'est facile parce que min ɗay mi addanama ngal fotowal mi anditali mo ɗay mi addanama ngal fotowal mi wawali fes andude wondema Numrud no ka mbodo ɗo few goɗɗo inni bandiwal ngal bandi wingi ja ko yaay fayɓe mi anduno ko yaay fayɓe waɗi o mi yiwtun commentaire on ay mi yalta waɗɗo commentaire on mi darali inde nden mi andi ko yaay fayɓe ni ko bandiru ndum ko bandiri waɗandoyi gandasi ko andi ko morceau waɗandoyi bandiri waɗandoyi ko morceau on ɗum ari pooɗa feno men dogayno num Konakiri labe min fottayno e soferɓe jawɓe ɓen e gandi jawɓe ko terlen kundarari ndin to wiyete jawɓe entre Sénégal Guinée Bissau e Lagine no ton kaynete jawɓe mi sikki jawɓe sa wi kundara ko terlen 4 heures de temps sinam fayi siɓe kundara ɓe no nder ɗo aray faltelande moƴƴa mo wi kundara yawgol jawɓe mi sikki ko lereji 4 sinami fayi awa simin fottino noon e maɓɓe labe ɗon gara meɗen tippinde kaɓe innayno surtout ɗa ka kono ɓe innata ɗo modi ka binde ka Allah hinno Alhaji Muntaga Ñagantu kono modi ɓe innata ɗon nde nokkure ka ndi futtiri yeyete ɗon kono modi ɓe innata ɗon faljitelan ɗo non ɓe labe ɓen ɗo ay mi yeggiti inde nokkure hiɓe desini ɗon ni kono modi ko tugije no desina ɗon e kokoje kono modi ɓe innata nde nokkure nde mari indele wonde hittunde kono wonɓe labbe mo labben sino nder ɗo Zaid ko terlen to woniri kam o faltan ɗon arayno gasayɗa andi ɗon kono modi nokkure nden innete futtiri welndi no yeeye nder ɗon kono modi ka frontière Guinée Sénégal Boubacar Kouyam Bari inni frontière
Guinée Palme exactement hana fiu Diallo Guinée Palme exactement Guinée Palme ko inde nokkure nde ka Guinée Palme ay laari mi waɗɗa parce que min ni tugije ɗen no desina ɗon parce que je sais que hari konko desina ɗon avait un lien e inde nden ok ka Guinée Palme min fottayno e maɓɓe ɗon soferɓe ɓen jawɓe haray ɓe jogi morceau ɓe waɗan doy bandiri waɗan doy mi andi he nde nokkure wiyetende ɗo jawɓe mi anda si tawi pewal ngal rayno ɗuuɗi to wonande ɓe soferɓe on ɓe yaade to e jaga a yawi fayɓe no andini nokkure ɗon Guinée Palme labe awa ko nokkure nde tawata hari futtiri no yeeya ɗo welarena moƴƴa non Guinée Palme bon Zaid mokko merci beaucoup Zaid no mi wiri noon landal aranal ngal on jaabike ngal ko numérodu woni ka mbodo aranol ɗo bodo ka ñaamo kanko woni ka ñaamo ɗimmon ɗum mi landike on konɗum woni ka ɓuri pooɗude hakkille moɗon ɗen e nder nde yontere ɗo kon ɗum fiƴƴi e nder nde yontere ɗo ka tawata haray fewtini on hakkille si min ni on qu'est-ce que vous avez retenu de spécial e nder nde yontere ɗo quel est l'événement que vous avez retenu ou quels sont les événements qui ont retenu votre attention e nder nde yontere ɗo haray tanti Binta Kolon mi salmitike on ɗo andi ɗon ka nder live ɗo e kala wonɓe ɓen frappe mi weltina on ɗo noon wondema ɗen andi nde ñande en wiwno hari ɗen mari musidɗo mo tawata ɓeygu muɗum ino naati firtagol waɗan ɗen ɓe ɗo du'a fi yo Allah waɗo ɓe tippo e jam ɗon e jemma on ɗon hari sonnajo on o firtike machallah alhamdulillah o firti kañum kadi bobo gorko aray hande ɗo ɗe waɗande bobo on du'a e nene makko mawɓe makko ɓen tundal ɓe waɗande ɓe du'a e kala kañum kadi ɓen jibinaɓe kesuŋe kiɗɗum hay ɗo joni kam ƴewata ka live ɗo mi humpitike men ɓeydike kadi dendirawo en jibinanama bobo gorko je ne vais pas dire c'est qui parce que ka réseau ji mi taw donc je n'ai pas l'autorisation mais rawe jibinanama bobo gorko hari dikkuron ko bobo jiwo yo joni sonna makko jibini bobo gorko kami yi ko noon mi windi ɗon ko wonde manene on e bobo on ino jam haray ɓe tori du'a ɓe windu ɓeyni ɓe tori du'a donc haray ɓe waɗude ɗon du'a on comme j'ai dit je ne vais pas dire c'est qui woni ko o torinoɗo en du'a yontere jango alati feƴƴuɗo woni ko o hande ɗo kadi jibinanaɗo fuu ɗe hawtidirde waɗanen kala ɓe jibinanaɓe boboɓe woni ko worɓe woni ko rewɓe haray yo Allah wurno ɓe waɗa barke maɓɓe yo nene baba ni'u haray on weltanama onon kadi tawɓe ɓen si en wiɗo eɗen faala du'a on fop mo kala ka wontiri ɗon ino ugginade waɗa du'a ma hino townude sokeje mum ɗen ka dow toro ma ammina hara hiɗe yetti Allah fota ka tawata ngal gangudal meɗen e nde nokkure meɗen woni ka du'aji waɗete haray ɗum ɗon hiɗen yetti Allah fota ka tawata kon en torike mo kanko Allah no yamiri en noon o waɗani en no fodiri no nene on e baba on e bobo on fof no jam yettude Allah si wi ɗon kadi haray mi toroto en yo waɗan du'a musidɓe meɗen ɓen zere kore en fof pe yi ko feƴƴi kon hankin ka kallaɗi ɗo ka kallaɗi huwodiral ɗo ka muradu musidal ɗo ka musiddaji ɗo kon non feƴƴi kon saare zere kore ɓen andi bononda jano waɗi hankin zere kore makiti on sumande noon nde tawata haa kam jooɗi ɗo himiɗo hilfa ko honno sifa ngey yite wawi huɓɓirde e makiti hay ñande yiwnoɗen mbodoji dépôt carburant on hari o huɓɓirano dépôt carburant on ka sumono en 2023 kami jooɗi ɗo ko mi reeni kon yite nge mi yingen hankin no huɓɓi e nder o makiti mi sikkale ko essence naadano e nder o makiti mi sikka ñanda onon son humpitike kon ɗum woni sombo huɓɓugol on makiti kono mi wayri yide sifa nge yiite fewndo laamu padre kaɓe arnoɓe sunni makiti on matoto e makiti on madina ko tawata sunna e ko hontuma mi yirno kadi sifa nge yiite fewndo marché central on sumi ɗo madina ko ini praka ko no ɓe inata ɗon ngey yiite e dulbugol maɓɓe nge huɓɓirali wano ko mi yiɗo kon zere kore
a tel point miɗo landiti hoore an ko honno ɗi giiteli woni e waɗirde ɗi maketi fi on ɗum ko maketiji ɗin woni e sumude fi on ɗum lekkol ala sumude fi on ɗum laptani ala sumude mi yalaki goy mi yalaki kono fi on ɗum ko ɗi maketiji woni e sumude landoɗen hoore men ɗum landoɗen hoore maɗum malal zere kore inni pas de vendeur d'essence dedans wonɓe yimɓe yeydi essence ala nder ɗon komi yiɗon kon koye kiyoso e sumu koye ɗon yeetelan ko honno nge yiite wawiri sunnirde ɗum ɗo fop nde wotere ɗum ɗo fop bippa nde wotere binde o makiti gardien ɓe no woodi binde o makiti feetuɓe e bara ñiññiɓe no takko o makiti haɗana gardien ɓe ɓen tawɓe ɓen hara no wala binde o makiti no woodi binde o makiti cuuɗi no woodi ɗi yimɓe waloto e mum hotel ji e woɗɗa makiti on ɗon binde o makiti chauffeur ɓe no walude e nder otoje mum woni ko otoje tosoke woni ko otoje jane binde o makiti apprantiɓe awayno walude e nder kaseriji otoje e nder o makiti tigi woɓɓe no walde nder ton binde o makiti yimɓe hino sirkilude taxi moto zere kore dogay ha weta zere kore aray machine hino turnude ndo andi non ko mone wolde ɗo ko fi kono ko honno o makitiri o huɓɓiri o suma ha o royroyta miɗo landi ɗum ɗo hoore am miɗo landi on onon kadi ɗo e waɗande ɓe taw duwa ka live on heɓi ɗo minitaji 17 fi hon ɗum makitiji sumi Konakiri ha joni jama wowti joni i wi Konakiri yehi zere kore kadi no mi wiri non hina usine sumi hina laptane sumi hina entrepôt sumi hina dépôt EDG woni ko sumi na garage ka nebba woni ko sumi na hay dépôt carburant on zere kore no mari dépôt carburant wonɗo on ka lawol yawgol jeke na o dépôt ɗo sumi ko makiti mo an sifa ma an sifa am min woni e natude yeeya e muɗum ñamete e gollitirteɗi ko ɗo huɓɓi o sumi ha o royroyti on tefi on landike hoore mon fi on ɗum ɗon waɗude on tefi ko lette Allah ni si ko lette Allah ni ko njulaɓe ɓen tun lagine bonni Allah haka tawata koye ɓe lettire ni mi landotogo e woni mi fala kadi yo lando koko mi woni e landade hoore am on andi ɓe inni lorsqu'on pose la mauvaise question on aura la mauvaise réponse mais lorsqu'on veut la bonne réponse on pose la bonne question mi fillito si goɗɗo landike landal aalingal o heɓay jababuye aaliɗo mono faala non jababuye feewuɗo o landoto landal feewungal min non hande ɗo miɗo landi ko mi landi hoore an gibi mi yi ko waɗi kon hanki mi ara non mi sendoda e mon ngal landal ɗo si tawi ko lette Allah woni e juurade e njulaɓe ɓe lagine ene ɓe njulaɓe ɓe bonnuɓe ɓuri gine en fo ɓe njulaɓe ɓe bonnuɓe ɓuri ɗi utelji ɗi anduɗen cagayagal e jinano waɗede e majji ɓe njulaɓe ɓe bonnuɓe ɓuri ɗi makiji ɗi andanɗen hoore meɗen ko beere wona yeyede e majji ɓe njulaɓe ɓe bonnu Allah ha tawata boîte nuiji ɗin ka yahete fije ame cagine beere yare no hawtinde ɗiɗi mi wodi ɗaɗin fo ɗiɗo ɗi ala sumude ɓe njulaɓe ɓe bonnuɓe ɓuri ɓeɗo fo ɓe njulaɓe ɓe bonnuɓe ɓuri ɓe wonɓe ka laptane tawoɓe si a ari hiɗa mari nawnuɗo ɓe ndaratama ɓe inna si mbuɗi yoɓaka ɓe nyawdatamo si tawi awa Allah yagginay woni lettay woni on tawɗo ko bonɗo fi honɗum ɗi clinique ji privé ma public ɗi ala sumude ko makitiji ɗi woni e sumude si tawi ko lette Allah woni e juurade ɓe njulaɓe
ko honno tawiri ɓe njulaɓe ɗo ɓe bonni ɓe ɓuri ɓeɗo fuu honno tawiri ɓe no bonnude mi wiñogo e ñande goɗo attujjar humul fujjar ko njulaɓe ɓe woni bomɓe ɓen ko hadise nelaɗo hadise on kadi ko selluɗo kono mi landotogo e woni na en arɓeyda nen ɓe musendi e hoore musendi ɓe marndi mi landoto woni hoore am mi fala kadi en landito hoore men kamɓe tak njulaɓe ɓen ɓe landito hoore maɓɓe ɓe darta hoore maɓɓe si tawi awa na lette Allah ɓe tawata ko Allah woni e juurde ɗe maɓɓe ko hombo woni e lettirde ɓe ni ko hombo woni ka leydi hande ɗo tawowo hino faala lettude kono kanko ko njula tun o woni e lettude ko hombo woni on ko njulaɓe ɓe woni e wadde ɗum ɗo fiyoɓe heɓo assurance fiyoɓe couverture assurance on yoɓituɓe no waɗirte e leyɗe goo yeetelam si tawi en wi joni ka landal nane ngal mi wi'i si tawi ko lette Allah joni wen ka lette Allah itten joni fi Allah on e mum fi kala Allah iwata e muɗum on kono joni dirne mo to kanko wata en toñumo aren joni tefen aw hakkundeji meɗen ko hombo tawi kañum yiite ngen ko huuli ko EDG e marché fi hon ɗum lagine si tawi hina poto électrique woni sumude mo tawata ko EDG woni gérali tension si tawi na suudu goɗɗo ndu o hoɗi e mum ndu tawata sa yindu inna vala in villa ɓendu suudu ɗo no laba dari suudu labandu paf suudu sumi wonɓe ɓen ka nder suudu kañum kadi sumi kon ɗum waɗuno ko groupe électrogène ɓe huɓɓi ko oɗo ƴetti yiite on comprend ko court circuit waɗi ko ɗum ɗon ƴettini yiite ngen ko EDG ko ni ɓe woni sunnirde ɗuma joni noon o makiti ɗo ko EDG woni ko sunni mo fiyon ɗum EDG ko makitiji ɗin tu woni sunnude si tawi awa ko kamɓe si tawi na kamɓe ko honno tawiri ɓeɗo njulaɓe kamɓe makitiji no sumude kono han joni disposition jettaka kala e von heɓi ɗo 22 minutes ausbillahi samil alim min ashaitan rajim bismillahi rahmani rahim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وجعلنا للمتقين إماما ويكاد الذين كفروا ليصدقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاحق ولكم الويل مما تصفون وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زحوقا ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ولا يفلح الساحر حيث أتى فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إنا كفيناك المستهزئين إنا كفيناك المستهزئين إنا كفيناك المستهزئين والله يعصمك من الناس اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان أما بعد haray mi yetti Allah fota mi jarnimo tawɗon ko kanko woni ko newnani heɗintingol nde jonde ɗo andintinen hande ɗo ko asewe hawrituɗum nogay lewru jeegaɓuru e nder nde hitande portoyankore guluje ɗiɗi e nogay e jeegogi bi annabi Isa jibina ɗum hino hawrotiri lewru aranol ndun ka lebbi ɓaleji innetendu ndun jombente hande ɗo ko jowi e nder nde hitande wulure e 450 hara yetti Allah fota ko tawata kon hitande hesere kañum kadi fuɗɗike en toriki Allah newnan ɗo en huɓintungol nde hitande feƴƴuno nden o waɗi nde feƴƴi e hoore jam yo waɗan e nde hitande fuɗɗinde ɗo kañum kadi hitande barkinade yo waɗu yurmede makko nden e nder nde hitande ɗo o tumba en e nder nde yurmede ɗon on taw ɗon kanko yurmede makko nden ino huɓidi ko woni kon fof yo jogoren yurmede makko nden kanko ara o jogitoraki en bonnereji men ɗin o yawtana en o yafana en o yaafano en kala konko waɗen woni ko waɗirɗen fayre woni ko waɗirɗen angal andugol ma ko waɗirɗen tigi teware ɓayino waɗira kañum kadi yo kanko Allah taw ɗon himo yurme julɗo hefere ko aduna ɗo yurme julɗo on tun kala hara yo yurmin en ɗo o tawna en e ɓen giyaɓe makko ɓe yurminoyta kañum kadi ñande tawi yurmede ala sina yurmede makko nde ñande tawi ko julɗo on tu woni ko yurminoyte ko ɗum woni yo waɗo en julɓe aduna o waɗa en kadi julɓe kala hara amin ya rabbal alamin
arano wiwɗen noon hande kadi ɗen fottiti ɗo fi yewtugol ngol kon ɗum woni ko feƴƴi ka yontere kono woni ko feƴƴi ka yontere nden ɗo mi landike on ka commentaire ji mi yi ko jaabi ɗon kon on ara yimɓe fuɗɗorade ɗo taw natugol hitande SN nden ɗum ɗo woɓɓe yiɗen waɗiduno e maɓɓe hitande nden rowani hande ɗo e wonda e maɓɓe en fuɗɗoduno e maɓɓe hitande nden rowani kono kande lannoyta ɗum haadi e wonda e maɓɓe en tori kala yo Allah yewta yafanno kala ɓe tawɓe ɓen ɓe hikkanike e yeeso enen kadi nde hitande ɗo en jogaaki pellital wondema nde hitande ɗo nde ɗe landa hara hiɗe wuuri en toriki Allah noon yo o waɗan en nde hitande ɗo nde tawata kañum kadi o acca en e jam e mayre si tawi ko axe muɗum hara ƴettitede meɗen koye nder nde hitande ɗo yo waɗunde mo tama en wonkiji ɗin hara ko konko o yiɗi o yarli wonɗen e waɗude o waɗana en kadi lahara men on ɓurɗo e moƴƴude idi aduna meɗen on ɗo ya rabbal alamin donc ko adi kon taw haray ko nde hitande ɗo natugol mayre on yo ittan en andeji meɗen ɗin o jaabinana en du'aji meɗen ɗin o yaltina en e nde tampere ɗo no yaltinirno bani israila en e ley ndu daranke yagal firawna justement événement on noon ko wondema nde yontere ɗo nde ndu lewru ɗo kan na nde yontere ɗo koye nder ndu lewru ɗo Allah yoruno firawna o dandi annabi Musa e koto muɗum o yaltini ɓe ka nder maayo kamɓe e bani israila en ɗum ɗon hawri tawi alkamsa wonɗo e arde on ɗo jemma alkamsa ino weetude juma on ko nden jemma al arba ino weetude alkamsa hawri toyta ashura ko ɗum woni nelaɗo sallallahu alaihi wasallam fewdoɓe senino makka non fuɗɗorno non live on fewdoɓe senino makka madina kam ɓe yiwi makka ɓe ɓori makka ɓe seni madina ɓe arnoɓe tawi alyahudinkoɓen ino howrude ngal ñallal wiyetengal ashura ñallal sappo ɓangal nelaɗo sallallahu alaihi wasallam landi inni ko non wonɗon horirde ngal ñallal ɗo bani israila kañum yahudinkoɓe wonnoɓen ka saare madina ɗon andintinen noon nden saare ko yathriba nde wiyeteno hari ko alyahudinke ɓen ɓurno ɗuɗude e mayre ma hiɓe jaaluno kadi e nder nden saare nelaɗo ɓay landike ɓe inni meɗen horude ngal ñallal ɗo sabu ko tawata koye nder ngal ñallal ɗo Allah danduno men bone firawna nelaɗo maaki awa on hiɗɗa annabi Musa ɓurɗon men menen julɓe ɓen sabu konko wonɗon horude nde menen kadi min hoorende nelaɗo maaki ɓe hooray asura ɓe fodi hay e ɓe inni nde hitande ari to yore nden fiyo ɓe sendidir korka maɓɓe kan e korka kañum ɓen alyahudinkoɓe ɓe hooray 9 ɓe hooroye kadi 11 ko Allah waɗata kon nden hitande ka artoyta ɗon ndende ɓe foduno ɗum ce qui veut dire ɓe woni ari duuɓi ɗon ɓe araɓe hewti tum ɓe tawi ɗum nden hitande hikkitoynode nden ɗon mi sikki snara mi faayo tawi Allah ƴettitiɓe kono ɓe foduno wonde ɓe waɗay ɗum haray donc ñoggingol nde yewtere ɗo ɗiɗi alkamsa wonɗo e arde on ɗo hiɗen andi ɗe woowi horude konko duumiɗen kon e muɗum ɗo toragol Allah yo Allah ittu ngu laamu bongu ɗo yo Allah ittuɓe bomɓe e hoore meɗen ɗo o ittino laamu ngu bomɓe ɓen kadi mo ittude ɓe donc siɗa woowi duumo ko wonɗa e wadde kon ɗo waɗa si a woowa ngal ñallal ashura ɗon na ñallal feeto dey ɓay alkamsa ino alarba no wertoyde alkamsa ɓe wiyoyte nde ñande ko soroyamma ɓe innama ñande alkamsa on ko yo hiwrodire loote mbiru jam nango feeto julɓe ɓen ko feetoji ɗiɗi jogi ɗen ko julde suumaye e julde donkin ka tawata ko ɗum woni ko juuluɗen ɗo hay timmali taw lewru ñande 9 jombente ɗo juuluɗen ɗum ɗon hiɗen sutanade non donkin kan 9 donkin en sutanade non jombente on alkamsa wonɗo e arde on ɗo so heɓi feere a hoori alarba on a wattitiɗon alkamsare nden ma a hoori alkamsa on a wattitiɗon juma on a heɓay baraji ka tawata montante ko feƴƴuno e ko woni arde ko si a heɓi warin feere ɗi tati non a fuɗɗike alarba a hooli alarba a hooli alkamsa a hooli juma ko ɗum ɗon ɓuri moƴƴude fo e mum wakkiloɗen nden ñande alkamsa on duumoɗen e ko wonnoɗen kon fii hon ɗum non nden ñande ko yen hooru haren wiyal nden ñande ko julde hanki muɗum on hiiren fayɓe yaha ka caangol fubboyo
ko ɓay kadi ko e nder ndu lewru ɗo Allah yoluno Fir'auna no mi wi'iri en non. Jon non en naati ndu lewru ndu Fir'auna yolano. Hiɗe wonde non e Fir'auna ɓe hande ɗo. Mi sillito, mi tintingo ɗon yewtere nden. E nder aduna on no woni e yarde non. Ko ɓe innata kon ala marri zaman wa tarikh. Gibi inna aduna on go'o ha hewti hande ka wonɗen ɗo. Yimɓe kala heɓa e Fir'aunajo. Kono si ɓe fewti Allah ɓe torike mo kanko Allah, ɓay ko kanko tun Allah jogi ngol laamu ngo ala kattude, ngo ala fuɗɗode, ngo ala sakko, ngo heɓa lannode. Si ɓe fewti Allah ɓe torike mo, no woniri non jeere kala heɓa e Fir'aunajo. Ko ɗum woni dundarankejo, sonjowoɓe letta ɓe tawa hulata Allah, gomɗina Allah, hino ƴaggi. Si on heɓike, Allah kadi wurta e on annabi Musajo hikkantoɗo ɓe yeeso ɓe yimɓe wonaɓe doolede ɗon. O waɗoya kadi nden nyalande nde o yoloyta on Fir'aunajo o danda yimɓe makko ɓen. Jipi aduna on wi'a nange fuɗiri ka funnange, mutiri ka hirnange. Allah addaygo e ndundarankeɓe tuma yimɓe jiyaɓe makko ɓe yehi ha bewi, ɓe ƴaggi, ɓe yeggitimo. Allah adday on Fir'aunajo ƴaggowo hoore maɓɓe, doola ɓe, waɗa ɓe mbawdi, fiyo ɓe yawɓe yi'a doole makko ɗen kanko Allah. Si ɓe yii ɓe fewtimo non kanko Allah, ɓe torike mo, Allah waɗoya e non ngol caangol ngol o yooloyta on Fir'aunajo. No wawa wonde ko ngol caangol tigi o yoolo, no wawa wonde Allah no mariri non mbaadiji no lettirta. Numurudu ko sonsoli wi o imminno. Ngi sonsoli ɗo woɓɓe inni coongi naati ka hoore makko, ko ngi ɗo woni sombo makko. Numurudu no wayi wa Fir'auna, no wayi wa Jaaluta, no wayi wa ɓen ɓe anduɗon ɓen. Kono ɓeeɗo fop Allah no mari no ittirta ɓe. En naati non ndun lewru ndu Allah ittata ndun darankeɓen. Oɗo non live mi yaltintinana en ɗo non Numurudu yi'en mo en fop o yimo ɗo no way ka. Mi holla on ɗo gibi o yawno leyɗe Porto ko honno wawno. Mi holla on mo non hande ɗo ka wayriti yaltitude kon ko honno yirano. Hiɗo manditi hari conseil des ministres hari c'était un défilé de mode hari ko top model hari koko ɓe innayno conseil des moines maɓɓe on ko défilé de mode. Sina forêt sacré ɓe ɓorni ko leppi, sina leppi ko baga, sina baga ko inete kon konno ko kerndeli ko ɗiɗo tati. Eni nde wayruɗo yiwgol on défilé de mode maɓɓe, nde wayruɗon landal tammal ngal. Mi fillito mi landike on aran ɗum ko mbo woni ɗo, on jaabike o wi ko Numurudu woni ɗo. Mi landike on ɗimmo ko on non ɓuri hittude e moɗon, on jaabike o wi ko woni kon zere kore. Min mi wi on ko ɓuri hittude kon taw aran nun ɗum ko tawata hitande hesere naati. Awa ɗimmun ɗum non e hitti kon e nder nde yontere ɗo ko ɗon mi woni e sutade e tammun ɗum e naya ɓum ɗum ha jowa ɓum ɗum. Zere kore on ko jowa ɓum ɗum e ko waɗi kon ka yontere ɗo. Ara nun ɗum ko natugol hitande. Ɗimmun ɗum ko nden nyamande nde tawata mi wowlanino on nde balɗe feƴƴuɗe ɗo live wayritiɗo on ɗo e alati. Minni hiɓe fokkiti yawgol nyawloyo Chine. Nden nyamande nde tawata hiɓe gollitirde minji ɗin. Ɗum ɗon non welata occitantoɓe yoɓe yawton ɓe ɗaɓɓoya ballal. Jonnon mi holla on ɗo mbodo argo tabintini konko mi woni on e wowlande ɗon. Mi itta photo makko on kanko. Mi waɗana en on mbodo mo tawata mi faala onon tigi yon jangan hoore mon konko windi kon e nder on mbodo ɗon. Paske sino tolano yewtude tolano ɗuuɗi ala koko wolta kon tola kañum kadi mano ɗotu woni hottutu woni koko woni wolde. Sécurité urbaine, un prêt chinois de 54 millions de dollars validé par le président Mamadi Doumbouya. O article ɗo ko waɗi
le 17 janvier. Nous sommes le 20. 17 juin plutôt, qu'est-ce que je dis janvier? 17 juin. Article on kotel de wanolos 15-16 ni o publia. Mi sikki non ka wayde e yewde ɗo ko le 14 wayde waddude live ɗo le 14 yewtuno den ɗo. Le 15 ou 16 o article ɗo o publiama. Poɗe hakkil moƴƴe ko moni on e yewtude ko mi yeti kon ko information moni on e jonnude. Ndañande mi wi on toola sino yewtude ko gotel e piiji 5. Mi wowli ɗi mi yeti on mi ɓarindike ɗon goɗɗum. Mi yeti on kañum kadi ndem ɗo wowlna on ɗo no wawa wonde ko moni on wowlande ko ronka yaltude hande. No wawa wonde ronka yaltude nder nde yontere ɗo. No wawa wonde ronka yaltude kono wonata ndu lewru ɗo ndu lanna. Hara ko moni on wowlande ko ngara waɗali. Ɗum ɗon o majjaka o moni wolde kon sendite no moƴƴa yewtere nde noddo jama on wakkilo ɗon kañum kadi ko moni yewde ɗo kon hewta on. Sabu lanni koy. Eno mi wiiri non ko onon sali lanna ko ɗum ɗo wonoyta 4e événement on ko ka 2e événement mi woni ko waɗi kon e nder nde yontere ɗo ya en 4e événement mo tawata no mi wiiri en non ko onon sali fete o ngongo yana ko onon tambingo 5e événement on ko koko yiwɗon ɗo waɗi sere kore joni ko on ɗum non woni 3e événement on jentite moƴƴa live on ndaro la moƴƴa ko moni on e wolande kon fewtine hakkil moƴƴa hande ɗo mo jogi ɗo wonɗon e jonnude information sans démagogie sans propagande ko tawata média goto wowlanta on média goto susata wowlugol ko ka tola ɗo na non mawnintiran moni e wowlirde na kañum kadi argol tawna balbe amme woni wowlirande. C'est un fait. Vous-même, vous pouvez le confirmer. C'est un fait. Na manti moni wadde ɗo na kadi propagande. C'est un fait. Ko moni e wolande ko. Na non mbawdi an no mi wirta non ka fuɗɗagol live ji si mi hawriti ko Allah waɗi mi hawriti wataw mana min ko Allah waɗi haray mi hawriti si mi falji ande ko min ma ɗum ko seytani ko ɗum mi wiyata ɗo kañum ka toujours j'insiste terlen ɗon ko mi woni e insistirde o information ɗo ko fiyon ƴettu sobe ko wona ɗo yeetede kon andon ko onon tongi hoore mon e lette. Si vous voulez que ça finisse, c'est déjà fini. Mais ça ne finira que le jour que vous déciderez que ça va finir. Mi wi on lannata on tawaka no woniri non fuɗɗa gongol kañum kadi on tawano. E ko no fuɗɗorno non kadi lannirta goy. Ko on no fuɗɗorno. Ɓe yewɓe nangoy goɗɗo ɓe addi mo tawata en yew ha wallinɗen mo e leydi o jicci kanko e gouvernement makko. Koko lanni ɓe ari ɓe récupéri. Padre ñande yahanteno ka pale hari koko lanni. Ɓe récupéri mo ɓe addi ɓe rewi ka axwal e hoore ko ɓe felli ko jemma on fo yonali. Ɓe felli ha weeti yonali. Ko nde ɓe arno ka axwal si ndincondi ndi ɓe ukki ɗon fo e nder jamma on finkare a wotiri fellaka ka hoore axe. Kono ko ɓe hewtuno ka axe jamma on fop yalti. Wi'i hino padre kalum yalti on tuma inni wule baragnon. Alors que wule on ari lannino goy neeɓi wule o lannino gibi mois d'octobre. Octobre 2020 na de 2021 fewndo wannoɗen ko wanno kon le 19 octobre 2020 haɗi en gaynidino RPG bimbi ɗen ɗon ko hikkunoɗo jama o fermi makitiji muɗum haɗi en jikkiniɓe déjà en jikkinoɓe non goye gibi taw kaɓe waɗno mois de mars mascarade moɓe wanno on taw kaɓe innunoɓe joƴƴini assemblée nationale maɓɓe o gibi ɗon taw haɗi enen e wawiɓe par ce que on assemblée covid o wawano ka respectede. C'est de l'histoire. Mi yeti kon ko ka événement 2 mi woni mi aral taw ko événement 3. Mi yeti kon événement 5 on ko on ɗum. Mi yeti kon kadi événement 4 on à peu près ko on ɗum. Kono wattane yila o événement 3. Mo mi wolani on ɗo fimon ko feeji joyi piiji joyi waɗi e nder yontere nde. Sino yon faamuɗi moƴƴa ko ma mi yiltito 2020 mi holla on force mo jogiɗen on e ko honno si laamu ngu yehiyangu jiccike konno ngu wa'ata. 2020 mois de mars ɓe force no situation kamɓe système o na de padre système o yehi ha joƴƴini assemblée nationale mo ɓe sikki ɓe fuutike mum wiwɗen on assemblée covid fiyo ɓe noddu première session on ɓe ara ɓe jooɗo kamɓe député ɓe ɓen
tawi koye ɓe ƴettu mbuuɗi duwanoɗe gollitirede fi pale on darnugol pale on ko Chine okki kon lagine ɗin mbuuɗi ɗi ƴetta ɗi yaha ɗi gollitira fi yoɓe imoɓe convoca ɓe naami wowli nde yewtere ko Amadou Damaro o ma yaali himo ɗo 2023 ɗo o wari waɗi nde yewtere o inni crise on était tel que fi o waw noddude première assemblée on o noddi patrie o inni miɗo haton jini mbuuɗi fi noddugol député ɓen otoje maɓɓe ɓe hendaki emolimanji maɓɓe ɗin miɗo faalaɓe noddude par ce que si mi convocali ɓe en wata wadde loi de finance rectificative on ɗum ɗo waɗi terle mois d'août koko mone wolde ɗo kon c'est de l'histoire vous pouvez aller vérifier vous-même kami jo andite noon ko Amadou Tamaro hikkino yeeso on assemblée ɗon kanko wonno président assemblée on kori ken ndiyano hari on tuma yittama o dogi sera ɗon fop ɗaɓɓugol wallitotoɓe ɓe heɓaki ɓe huwi e jama on fop heɓaki ko mbuuɗi innanoɗi ko fi nokkugoɗi fokkiti ko ɗin ƴettano gollitira nden ñande noon onon o watano yide ɗum faame famon noon alors par analogie hande ɗo kadi nous sommes dans le même contexte ɓe faminanayi on hande ɗo tout va très bien seede noon tout va très bien ɓe waɗi mascarade maɓɓe on ɓe ari ɓe validi ko ɓe inni kon résultat provisoire on ɓe waɗi définitive en feƴƴino ɗon e waɗino sifa ɗum 2020 ɓe waɗino ɗum 2020 sifa ɗum waɗino warin on assemblée maɓɓe ɗum o yehi ha ɓe inni ko hombo wonata président assemblée tawle ɗo ɓe wol hali fi ɗum ɗon ɓe wowli ko hombo wonata opposition officiel on ɓe inni ɗum ko Mamadou Sylla Allah hinnomo yaafo hande ɗo ɗum ɗo fof ɓe waɗino ɓen waɗunoɓe ɗum hino suuɗanino on wondema ko tampuɓe wonno waɗude ɗum nden ñande si goɗɗo arno yeeti on hiɓe marno kamɓilla wiyayno na gonga o wiyay onon ko yiwɗo waɗama ɗo fop tampuɗo wata wadde ɗum ɗo ko mone wolde kon ko gonga ka ko fenande mi fillito han jongoy kaka deuxième événement finde ñamande ɗo mi woni e mum mi waltaw e mayre mi yaltaw ka troisième événement kono mi faala yawdi to hakkille maɗa ɗo yiya par ce que nde ara ɗo nanga wiugol a ronki haala kan min kadi mi ronki jentitagol maɗa ngol ala waɗude jon non ko hombo e men bonni ma ko hombo e men woni ala wadde golle muɗum ni ko ɗum mi faala yiwɗo ka life ɗo mo kala e men wona seede e hoore muɗum again 2020 mars sifa ko yiiɗa waɗi hande ɗo kon waɗino wurin ɓuri ɗum ɗon par ce que taw kamɓe ɓe joƴƴinalta on assemblée ɓe natali ko hankin ɗo ɓe validi ko ɓe wi kon ɓe waɗali président assemblée 2020 en andino ko bonno président assemblée Amadou Damaro ɓe sendi ton kadi siège ɗin ha ɓe wi ko homɓe woni komɓe woni majorité on ka assemblée ɗum ɗon kadi ɗin coalition ji ɗon fop waɗa ha inna ko kaari ɓe sendi ha ɓe ƴetti ɓe jonni Siyaka Bari place makko on ɓe inni min kafima tel exactement sifa ko wona waɗede hande ɗo kon senda suɓo ɓe inni an Mamadou Sylla hande kadi ko an woni opposition officiel on mbuuɗi ko wiyano kon budget chef de file de l'opposition mo tawanoɗa cabinet mum hande kadi ko an hendoto ɗin ɗon koto tawi honto ɗi woni ala kono sur le papier inna ko Mamadou Sylla woni hande kadi opposition officiel hande ɗo non iɗon andi ko mbo woni on Mamadou Syllajo hande on mo wurduɗo e muɗum on mi wowla inde makko c'est yaw ka configuration ko ɓe waɗuno on ko Yero Balde woni hande ɗo Mamadou Sylla donc rien n'a changé y a pas de nouveau sous le soleil si Mamadou Sylla hande faadike ɗo Yero Balde no wuuli ko kanko hande ɗo woni on opposition officiel on si nama yo yahe ɗo si ɓe sendi ton ɓe sendi ha ɓe okki ɓe waɗi geɓe ɗen ko kanko jonnete ngal geɓal ɗon donc en andile ɗon taw hewtali min miɗo yiyatadema ko feƴƴi kon ko tawata ɗum ɗo yehino ha nder lowre ɗon inama nde gaynama ɓeɗo ɓe nodditali taw première assemblée maɓɓe on argol ngol fotta 2020 non ɓay feƴƴi élection ji ɗi waɗi 2020 octobre 2021 woni janvier woni février woni mars
en nangiɓe ɓe joƴini assemblée maɓɓe on si tawi ɗo ko présidence ɓe adori si ɓe ari assemblée ɗa ko assemblée on tawata joƴinede si présidence ala e muɗum donc l'inverse donc après en nan ka inna assemblée joƴinama e presque en nan giɓi présidence waɗa presque présidence on ko octobre waɗa coup d'état on ko waɗi ko septembre donc 11 mois après ka inna présidence waɗi ɗole taw ko ɓeyni ɓe waɗi présidence maɓɓe on ko décembre ɗo assemblée on ko ɗi lebbi feƴƴiɗe ɗo ɓe waɗi donc hay siwde siwa tawgoy jenti to moƴƴa ko ma wolande kon fewtin hakkil ke ko mawla wolande kon par ce que mɗo andi ɓerɗe mon ɗen il suffit yo pawo goto waɗe fiyon inno no lanni ɓeɓe mone yiide ɗo koko ne wolde ɗo kon feppodira par ce que ɓe chaque matin ɓe puusude pion oui chaque matin ka 2020 ɓe puusude pion chaque matin 2021 ɓe puusude pion ko ya andu ɓe puusali tawgoy par ce que woɓɓe go puusino ɓuri ɗe ɗo ɓe yehi ha ɓe noddi première séance on yoɓe arɓe jooɗo ɓe yewta ko ɗum noon mi on ma arande mum par ce que ko ɗum kadi hikkoyta ɗo ɓen noon waɗunoɓe ɗum fewndo tola wonnoma e wiwde ko pooti wiidi ɓe werti hande ɗo kadi ɗo arde yettoma ko pooti wiidi ɓeɗo kadi woni e wertude si tawi noon komo woni e wolde kon henanama yiltito e ko feƴƴi kon par ce que min ko woni arde mi on ma wolande ko fewndi yiltito e ko feƴƴi kon 2020 et 2021 c'est la même chose qui se fait actuellement là kon an arena il a fallu 2023 yo on acteur jo wonnoɗo wiide tout allait très bien mo yiwno ɗon vidéo mum no arde naata ka assemblée soori ari naati taw si o ari o naati comme e roi o naati ka nder bureau makko fop inni moodi koniyakaɓen hendike ndi leydi ɗo hande ɗo kamɓe jeyi lendi fewndo on tuma ko koniyakaɓe wona e gollitirede ko ɓen darunoɗen sikkuɗen ko kamɓe woni e manipulde leydi kamɓe jogi leydi wiwɗen soori wonɓe warde ɓen fof ko koniyaka par ce que ko kamɓe onno yaltude inna le koniyanke n'a pas peur de la guerre ko kanko onno wolde ɗum mi ko histoire goye mon ma waɗande ko taarika awa si on tuma ko koniyakaji on wonano gollitirede hande ɗo ko o pullo ɗo wona gollitirede onon pullo wona ɗo gollitirede ɗo ndaaru koniyakajo gollitiranoɗo on hankin ko honno wonno wattande makko nyande o natuno yon assemblée ɗo yiwɗa on vidéo fof commentuno on vidéo yalti essentiel on par ce que systéme on toujours ko neɗɗo on hollayma acteur jon na cause wonɗo jogiiɗo film on wonɗo e tourde film on na on ɓe accata yi'a on systéme on ko curki kin hollayma na yiite ngen min non tola ɗo komi faala ko ya ndaaru yiite ngen na ya ndaaru cuddi ndin na ya ndaaru curki kin na ya ndaaru ɗowdi ndin ko neɗɗo mi faala ya yu yeggitu LCC yeggitu Rafiu Sow yeggito ko no ɓeynatamo ko Nene Idrissa yeggitu ɓeɗo fop yeggito Diouta Dande yeggitu ɓeɗo fop mi faala ya ndaaru source on mi faala ya ndaaru Numrudu o mi faala ya ndaaru seede harama ko luttundi encore une fois no mi wiiri non nyande Amadou Damaro yaltitayno o yi'e dans ses habits royaux dans son dispositif militaire goɗɗo inno no ɓeɗo goɗɗo susata memude ɓeɗo goɗɗo wata ittude ɓeɗo parce que an ko gite pinkari ndi renuɗa an arena dole ma an ɗe jogiɗa ɗen an arena ndi finkari ndi fettata ndi jogiɗa ndin an arena ndin mi fala noon ya ndaru ndin finkari hande ɗo parce que ko ndiɗa wedditiranɗa anda noon pullo fiuta wi'i ndi lowaki ndi wari ɓuri lowindi ndin ko ndin noon ndi lowaki ko ndin an jogiɗa again mi fillito ka live on heɓi ɗo 49 minutes jentitola moƴƴa mi ƴetti 5 jours mi yewtalima hande ɗo mi yewti miɗo joggi 5 événement timo ma yewtude aran on e majji mima hetande hesere naati nden hitande hesere koye nder mayre firawna yoola ɗimmun ɗum mi innoma mi wolaneno e alati minni CNRD ɓillike ɗaɓɓi hoɗɗori baafe ɗen fop haa ɓe wawali heɓude ka ɓe habborno ton fop joni ɓe yaade Chine e ino on article ɗo tola woli ɗum ɗo e alatire nde 14 juin le 17 o article ɗo ari inni ko ɗum ɗo tola wonno haysi tawi o addale avec exactitude kono hino ɗo près de 54 millions mo tawata CNRD signe dimo e maɓɓe fi sécurité
jonnon o sécurité ɗo vule on ino juuti mi ala natude e nder on vole ɗon e ko honno kadi woni mécanisme jiɗin konko wi'a ɗo ɗum ɗo ko honɗum woni vole ko ɓe fournisata kon ko honɗum woni vole ko mbuuɗi jonnete kon ko honɗum woni vole ɗum ɗo fo ko honɗum kadi warinsi kanko ko sécurité woni e ɗaɓɓude fi muɗum ina goɗɗum ngo jenti to moƴƴata ndaru ɗum ɗon c'est pas ça l'essentiel ko curki kinno min kaka yiite mi wonma naɓude ya yiw yiite ngen gonto mi haɗa faala e curki kin accu ko yiite ngen ɗanninta kono fanni manti an ko curki kin wonɗa e mum a soñjoto a ɗojjay a yiyata laawol ngol a lojoto wulla mi faala ya yeggitu kin curki aren e yiite ngen ko no ngeɗanninirte jenti to lan non moƴƴa donc yehi haɓe waɗi première session loi de finance rectificative on fiyo inne o ministére ɗo ko landi kon no yoni valide oɗo ko landi ko ino fanɗi ɓeyden oɗo ko landi ko no ɗuuɗi ɗuyten ko ɗum woni loi de finance rectificative ha non ka fewndi ɗen hande ɗo taw ɓe yetaki en taw ko honɗum woni mankanji ɗin loi de finance on 2026 ɗo no yawde 2027 en 2023 ɓe andu no déficit no woodi ɓe yehi ɓe waɗi réquisition banque ji ɗin ɓe ƴetti 500 millions ka banque ji ɗum ko gibi 2023 ɓe wi ɓe waɗa infrastructure ji ko ɗimbuɗi ɓe ɓokkitori ha hewti hande ɗo yolde nde uddali jenti to moƴƴa de kon ma wolande kon yolde nden nde yoɓitaka ko ɗum woni o crise mo wonɗa yiide hande ɗo ni justement non troisième événement mo mi falama yewtude fi muɗum on crise on c'est plus grave que sikkuɗa kon ko plus grave ka min tikka mi sikkuno ɗon anani koy komi wowli kon mi fenali mi fal jali kadi wata ha o kadi taw parce que anda kon to fewnda j'ai dit crise on kam mi sikkunomo ɗon min humpitike e nder yontere ɗon encore plus grave ka sikkano ɗon à la fois sengo ka cellal ko tawata ɗum ɗo woni no hande kadi gimol ɗum ɗon on hewta mi wollayno mi hollama ɗo mbaadi on neɗɗo on à la fois ka sengo cellal leydi ndin kañum kadi kono ɗum won cellal leydi ndin ko sécurité mbuuɗi ɗin e sécurité soori on anani goy komi wowli kon mi exagérali kadi goy hande ɗo ko kambisɓe ɓen jogi leydi ndin fiyom laɓɓinane moƴƴa département ji ɗin hande ɗo mi wata wolde enɗe majji on fiyoɓe hendo budget de fonctionnement maɓɓe nous sommes au mois de juin iɗa anditi noon innanoma ko mois de juin ɗo woni dernier délai fiyo dividende ji ɗin versé minnuma si feƴƴi mois de juin ɗo ko banqueroute wona sutede ɗanni mi wolaninuma ɗum ɗon ya plusieurs mois ka awa ce que je suis en train de vous dire là ko ɗum non ma développande ɗo mbuuɗi ɗi ɓe yalti ɗin fi mum heɓugol ɓe wawali heɓude moisson ji maɓɓe ɗin fo il faut que le pays tourne il faut que le pays tourne si tawi fewndo rpg kamɓe koko chinois ɓe jonnuno fi palais on ko ɗimɓe woni détournude ko ɗimɓe détournuno aɓe ɗo kadi ɓe inni ɓe yahani mbuuɗi fi sécurité kon ɗum noon ɗi waɗoyte jenti to moƴƴa ko mamma wolande kon par ce que tola mi yeytike ma o jonnete information goɗɗi go nalta e détail majji par ce que so jonni andete kisanko hombo woni ko jonni information o donc troisième élément e nder nde yontere ɗo kaka tawi lagine ko frangine hani gollitirgol kono muwanɓe maɓɓe ɓen ko wona wi'ede yaw yiida e kambisjo kaarijo ma noddu kambisjo kaarijo ara ka nder bureau maɗa o jonnama ko wawata yoɓude fonctionnaire ɓe maɗa ɓen ko mois de juin wonɗen non goy on ne à quelques mois loi de finance rectificative on yo waɗe ko hanunoɓe tawde mois de mars déjà ɓe jonnama budget de fonctionnement maɓɓe on au plus tard nous sommes au mois de juin ko juin ɗo ɓe wona jonnede ka ɓe ɓokkitora ɗum ɗon noon kañum kadi naade ka banque centrale ɗi mbuuɗi ha yaltinoya ɗi momma wolande ɗo fi muɗum ni non banque centrale on o widino ko njulaɓe leydi ndin kami fuɗɗorno ɗon minni kon waɗi siɗi makidiji no sumude live men on fo mo yuɓɓodiri goy kono a fewtina hakkille so wawa famde ko momma wolande kon mi landike lande minni ko honɗum woni e wadde siko ɗi tu woni e sumude mi adori wiwgol ene ko Allah woni e lettude en mi hikkitoy ɗon ko goɗɗo woni e lettude ɗum ɗo njulaɓen miɗo arandema noon e ɓe njulaɓe hande ɗo ko ɓe ɗo kambisɓe inna waɗanam montant en devise mo tawata miɗo tañƴini miniyeji ɗi yoɓay men mbuuɗi
si miniyeji ɗi yoɓi men ɗi mbuuɗi ka avance ji simandu amen ɗo retenu tun si min ni par exemple miɗo duwama $100,000 ko $100,000 mi wonma yoɓitoyde kono puisque leydi ndin ko franc guinéen fonctionnata e mayri waɗu o taux de jour ka hawri woɗin $100,000 ji jonnanala ministre ji on ma jonnanalan chef de cabinet on ma jonnanalan directeur on jonnanalan dafji on jonnanalan mo jonnata o tel montant min mi yoɓitoyte en devise ko kanko non o responsable jo wona ɗo jonnede ɗo ndaroyta konno kanko ɗi mbuɗi ɗo o wawita ɗi justifiede mi fillito lagine ko franc guinéen wonɗen gollitirde na devise na euro na dollar na yuan na pound sterling na ɗiɗo fop wonɗen gollitirde donc si département no wadde budget mum fiyo hendu ko yo waɗu calcul makko en franc guinéen o yaaka ministère de l'économie et des finances ɓe approuve on budget makko ɗon konko o landi ɗon kon o dekesane muɗi ɗin en franc guinéen o justifie e ɗiɗo à la fin de l'année wondema mi hendike tel kono non CNRD nano woni warrude si RPG ko mbuuɗi addanoɗi fi darnugol pale ko ɗimɓe ƴetti ɓe gollitiri fiyo député ɓe ara noddite ara jooɗo CNRD ko njulaɓe ɓen kambisɓe ɓe wi waɗu dow mo faalaɗa o mi ala mbuuɗi an iɗa jogi calcule montant on ko devise mi ñawlima quel qu'en soit no woniri wo hay si tawi mbuɗɗi ɗi ƴawiri ɗo honɗum tigite miɗo duwama $100,000 o $100,000 ɗo calcule o to hande ɗo ko falɗa o ko toma on an namin toma on miɗo maati jonnanalan kaari fiyo heɓuno wawa tournirde ko kanko non andi ko no justifioyta jango ɗiɗo ko hendiɗo ko valeur de $100,000 par exemple ko no jango waweta ɗi justifiede ɗon tun taw c'est un problème donc ya andu ɓeɗo fof ko fokkitoɓe kasota wonɗa yiide ɗo parce que ɗum ɗon tun taw en soi woni ñawluɗo on ba woni ñawlaɗo on ba ɓeɗo fof taw son dans l'illégalité hande ɗo no a wata yiide ɗum ɗo goy parce que kono feƴƴuno RPG si andina ɗen détournement waɗi parce que kono on détournement naydagol mbuɗɗi ñaama ko tumata e mbuɗɗin ko hanunoɗi yawde nokkel kaari an a seriniɗi a naɓiɗi nokkugo ko ɗum wiyete détour ko selingol kon ɗum woni détournement ko tuma waɗɗa marché mo tawata ko o opak o rewali procédure droit ɗon ça c'est de la corruption ko ɗum CNRD woni e wadde hande ɗo ni et en toute impunité ɓe ha jaka parce que ɓe ala choix ils n'ont pas le choix hande ɗo ko ɓe kambis ɓe ɗo tambi feete o ngo ngaɗo ngoyana ɓeɗo noon kambis ɓe na Camara na Silla na Bangura na Konde ko Ba Diallo Sow Balde e Bari ko ɓeɗo kambisɓe hande wonɓe gollidede maɓɓe ɓen ko goto e maɓɓe wontomo tawata na yettore nde pullo kono on kañum kadi ko culture pullo jogi wolta inde makko ɗo comme j'ai dit encore une fois jentito de anda ko woni konka hoore ma an sikkuɗon ɗo tout va très bien ko ɗiɗo noon ɓe jiwata ɗe barɗe ɗo ko ɗum kadi yiyata no tourna ɗe balɗe ɗo sikka tout va bien eno mi wirma noon nde ñande seede harama ko luttundi goɗɗo wawata heɓude hande ɗo 20 milliards signature de contrat o yaw ñawlo goɗɗo en d'autres termes ko avancé hoore avance wona e waɗede ɗo ɓe yalta e noon ɗe balɗe ɗo ɓe waɗana on communication min noon mi waɗani on communication et je vais pas m'étaler là-dessus joni noon ko honɗum kadi woni piège mo ɓe waɗani ɓen kambisɓe ɗon en d'abord hiɗon andi franc guinéen o majji e nder leydi ndin hiɓe andi mbuuɗi ɗi mbayna Sénégal ɗi yehi na Côte d'Ivoire ɗi yehi ina Sarlon ɗi yehi ɗi ka nder ɗon hiɓe andi ko jama o jogiiɗi ɓay tun an o njulajo ɓay tun an o pullo ɓay tun an o kambisjo hiɗa ɓuri ko honno mi wawata ƴettude misal ko mi andi kon hiɗa ɓuri bitiwi yiyay ɗimmo maggi no yaade sumoya ka lampu kono ngi wona ɗon kangi kan ngi ara ngi suma ɗon ngi jaka hiɓe andi kamɓe tigi ko onon ƴetti ɗi mbuɗi thésaurisi ɗi joƴƴini ɗi ka nder kavoji mon hiɓe joɗodi e muɗum ton puisque noon ɓe andi si intérêt on woni farñitere o wona e paratonnéra bo ɗon ɓe ari ɓe waɗani on o piège ɗo he ko devise wonɗen calculude kono ko franc guinéen wonɗa ƴettude kamɓe ɓe andi kala ka jonnoɗon ɗi franc guinéen ɗi ɗo komi wolno kon ka live am min ni mbuuɗi ɗi giɗen sendidi ɗen joggi feccere ɓe joggi feccere nden feccere ɓe mari nde fino ɓe wawira waɗoyde ɓokkitande maɓɓe nden fewndo hewto e mascarade maɓɓe o ko ɗum woni kaɓe waɗi ɗo ɓe gayni noon gollitirde ɗi ɗiɓe jogino ɗin fop lanni hiɓe andi noon andi jogiɗa ɗin hiɗa jogiiɗi donc première astuce mo ɓe waɗi on ko wiwgol
jonno frangine ɓe andi kamɓe ka jonnoɗa ɗi frangineji ɗo ɓe fuɗɗi kedi récupérgol en deuxièmement ɓe contactaɓe fop waɗi o marché ɗo hiɓe andi jako ɓeɗo fop kaluno mbuɗi ɗin haɗi ɗi yalta mi ha jaka ɗum goy min c'est bien fait pour vous c'est très bien fait pour vous parce que ko ɗum kadi seeko waɗunogoy seeko kadi andi ko onon jogiti mbuɗi ɗin ka nder cuuɗi moɗon sattinɗon leydi ndin tawi mbuɗi ala kontuma non o yaltuno inno ko seytan 75 ka ko 76 o wi hande kadi yahane non kala criminel ɓe ɓen bandiɓe wonɓe sattinde leydi ndin suuɗa ñaameteji ɗin hande kadi yalte yahanon ɓe naati kankan ɓe yalte ɓe jiiwi e kala ko wiyete makiti pullo marchandise lanni e sar nden ha tawi yimɓe ɓen waɗay salade mango yimɓe ɓen ƴettay defa mango ko hontuma jama on andi mango ino defe ɓilla waɗi ha tawi goɗɗo saggina e greffi e ñaama nagge maayi tawi ko tooke woni ko wari nagge ngen yimɓe ɓen ari hindi nge lagge ɗo hutti nge ñaami wakkili puucugol yafoɗon lanno mon e wolude non idi yo heege nge waroɓe ɗum waɗi lagine laamu seeku waɗi ɗum awa ɗo kadi non on hollimo ko wona wiyeede ko wondema ko onon suuɗi mbuɗɗin ko onon suuɗi mbuɗɗin par ce que en fuɗɗi kadi yaltinde go'o eno mi wiiri non kanko o waɗi d'une pierre trois coups systéme on en o wawi heɓude no ɓokkitora ɓay onon hiɗo yiɗi intérêt on inna non puisque no woni roye mum ko devise no andaɗi jolataɗi ɓurtay to woni ƴawgol moi je suis tranquille ɓe holli ɓe ɗo contrat ko tawata on contrat ɓe hollimo banque mondial ɓe hollimo FMI ɓe wi'i wata ñawlude parce que capacité de remboursement on guine alamo joni noon ɓe tawi on onon ɓe holli on ɗo hino mbuuɗi ɗin ɓen hendoto mbuuɗi avance ji ɗin no arde minieji ɗi yoɓay min puisque noon minieji ɗi yoɓay min min yoɓitay on adde mbuɗɗin c'est garanti on hettay ɗi ko état ñawli on ils sont tombés dans le piège ɓe jaɓi wondema ɓe hendoto mbuɗɗin parce que ɓe yiyatama fi haala 20 milliards aw mi andine noon fewndo hande ɗo vol no fokkiti ni Conakry Air France no kasara ɓe décooli ni no wawan kada ɓe décollage fewndo ɗo ni il est quelle heure il est 21h mi dara l'heure on pour savoir là il est 22h mi sikki ɗo ni ara vol on o bougi Air France fokkitoɗo ɗo on ko yaho waɗa escale Mauritanie fi ƴettugol kérosène ala fewndo ɗo ni ka port aéroport anani koy ko mi woli kon sa nanal mi fillito toɓɓere tammere nden ko ka crise wonɗen goy crise mo mi humpitanima on non an o guinéenjo fewndo ka wonɗa e wolde ɗo fi crise de liquidité a ciide liquidité sare nden jakarɗa yiide liquidité a yey non goye liquidité ɗe balɗe ɗo par ce que ɓe injecti ka nder circuit on méthode on processus mo tawata waɗa e mbuuɗi yalta kono ko woodunoɗi woni e yaltude waɗa dernier circulation majje on waynagol ngol ko ɗum ɗi woni e waɗude ɗo fino yoɓe andu ko homɓe woni ɓen criminel ɓe ko ɓe noddoyta ɓen kamɓe les konno hay sécoutoure noddayno ɓen les amdane kono hat mo marno ton konno expression ko honno noddaynoɓe modi ko honno les trafiquants voilà les trafiquants ko non o noddaynoɓe les trafiquants les bandits les affamateurs kako honna o wiyayno kako les affameurs du peuple ko non o noddaynoɓe si on tuma hari ko haɗidaɓe wonno waddude e muɗum ɗo non ko weldaɓe ɓen tigi woni addude ka nder pircol makko min noon miɗo informudema wondema o vol ɓuri avion je nahay on vol ɗon tun avion je fokkudeɗen kono koɗomo ma wolande fimum en particulier ko yo yaw o waɗa escale Mauritanie fi yo wawa heɓude carburant o wawa continue de voyage makko ala lagine ɗo ni ala Conakry ala aéroport on ala anani goy ko mon e wolde ko mi exagéra goy kadi siɗa mari siɗɗo yawɗo e nder o vol ɗo Air France ɓuri ɗon hande ɗo le 20 no fokkiti Conakry no fokkiti Paris Charles de Gaulle lando musiɗɗo maɗa on si ɓe waɗali escale Mauritanie no wowi goy si tawi avion je ɗen ɓorike Bruxelles no waɗayno ɗum ɓe ɓorotono ɓe ara Gambie ɓe wiwa Gambie ɓe yaha wonde Mauritanie ɓe wiwa Mauritanie ɓe yaha non ɓe hewtoya non Bruxelles Air France kadi no waɗa ɗum hiɓe ɓoro ɗon ɓe waɗa escale nokkugo taw ɓe ƴetta ɗon kadi passager ɓe yaha wonde hay ɓe ara ɓe tippina passager ɓen Conakry ɓe yaha ɓe feƴƴoya takko ɗon Gambie ɓe tippinoya ɗon passager ɓe ƴetta ɓen ɗon ɓe ara ɓe hewtita Conakry ɓe ƴetta ɓen ɓe Conakry ɗon ɓe yaha hiɓe waɗa ɗum parce que crise ari no waɗuno ɓe hawtidira e ɗon tawa vol watake waɗude
koko mon ma wolande ɗo ko non c'est particulier. Carburant ala, kérosène ala Conakry. Mo tawata vol on ko yo yaw rewa Mauritanie o ɓeyda ɗon carburant na de passage o rewani ɗon. Hay so ƴetti ɗon o ƴetti passé mo arde ɗon o ɓeyda carburant fiyo waw yaade hewtoya. Si an hiɗa maapiɗo, si a fokkiti intérieur ko onno wonɗa e waɗirde gaaɓe ha hewtoya Conakry, ƴetta marché noir, ƴetta marché blanc ha hewtoya Conakry, ko andano ko auto e moto waɗayno ɗum e camion. En sikkano bateau e avion waɗay ɗum. Awa teddungal ma hande lagine ɗo, avion je ɗen ko gaaɓe woni e waɗude fiyo yaw hewtoya. Si ari non hewti ɗon, ça veut dire ce que ça veut dire. Min fus mi wolanalima mi fillanima ko fewndi ko. Toɓɓere tammere nden goy wonɗen e gaynalde taw. Nden toɓɓere tammere ɗon tagi ka crise meɗen mbuuɗi ɗi ɓe landinoɗi yo dividende ji ɗin adde. Ɓe powlitike toon fof ɓe ɓiƴƴeteɓe ha yaltuɗe ɗi wawal wonde feccere ko ɓe habbino kon. Balɗe hikkoje ɗen ɗo ɓe yaltinanayi en ka détournement ji waɗi kaari ñaami hunde kaari no mankiri hunde kaari ɗum ɗo e ɗum ɗo ɓe ɗaɓɓa non ka ɓe fewtina hakkille meɗen ɗen heɓen ka yewten fi muɗum. Aren non e 4e point o. Mi wowli yaago e mi neeɓi wowlude. Mi wowli ha hatta mi wiyama mi haaɓi kono mi gaynali taw on ten toɓɓere ɗo. Yewten fi makko kanko Numrodu ɗo. Mi holla on ɗo photo makko. Mbaadi makko hande ɗo e mbaadi padre. O yinogo e photo wangal kono mi waɗita ngal ɗo. Hino reni ɗo mi itti ko mi itti kon fof kono no wodi mboɗo ɗo ngo mi ittali gibi fuɗɗi. Wonɗo iwde intérieur rewɗo Zérékoré no yaade Conakry mi sikki ko yuɗo Côte d'Ivoire. E maski inde makko nden. O inni wo je suis en route pour la Guinée de Zérékoré à Mamou. Il y a eu au moins 20 barrages. Ɗum ɗo non mi fewta kamɓe chauffeur ɓe ɓen. Mi andina ɓe. Hande ɗo ko woni e tourninde leydi ndin ko yimɓe tato. Njulajo, transporteur jo, e fonctionnaire jo. Ko ɓeɗo tato. Fonctionnaire jo on parce que bien que o ala ka yoɓede o accitali yawgol golle. Parce que mo andi ko ma o yaw golle. Oɗo ko ɗo waɗi leydi ndaro. Opérateur économique jo de tout bord possible. Chauffeur ko opérateur économique. Njula ko opérateur économique. Ɓeɗo waɗen ɓe catégorie goto. Et troisième on kam mi faljiɗa jaspo jon ko non ɗo tato woni tourninde hande leydi ndi. Mi fillito. Ko enen wonɓe ɓen ka jananiri ɗo wonɓe ƴettude mbuuɗi naɓa. Ƴetta otoji ambarka naɓa. Soda marchandise naɓa. Ko enen ɗo. Fonctionnaire jo wonɗo yaade golle fi kala o yoɓaka. Imo wakkili ɗon. O jaɓali wongol lutta ka suudu makko. Ɗiɗi. Opérateur économique. Tawɗo on non ko o ɗo woni e wadde transport, ko ɗo woni e wadde commerce. Ɓe ɗo tato ko ɓe ɗo tourninde hande leydi. Entreprise minière ala tourninde hande ɗo leydi. Société de téléphonie ala ɗo tourninde hande ɗo leydi. Absolument rien. Goɗɗo wiyeteɗo Diallo CDG Mauritanie Conakry le plus souvent. Oui, Diallo wi ɗum ɗo ka commentaire ji. Kono lande ɓoriɓe ɓen ton si ɓe hendaki information ji maɓe yeta wondema avion wangal ngal yahay ngal hewta e nder nokkure ɗon ƴettugol karbira landeɓe. Bon, continue yewtere nden no moni e wirde nden noon. E hino ɗo kanko Numrodu. Ndare ɗo padre ka ñaama. Dernière apparition mo padre waɗi on ni no mi andina on. Padre no wadde mariage. Alimu bari inni je confirme konto woni message makko je confirme pour Air France. Merci beaucoup msikki Alimu. Mi woltam na tay détail ɗin ɗo ki e Alimu mais anduɓe ɓen ando e ki e Alimu. À moins que kanko il décide d'aller plus loin mais mi haɗay ɗon tun ki e Alimu o waɗɗo commentaire ɗo ino qu'il confirme pour Air France. Padre no mari hande ɗo ni mariage mo woni assistude ni fewndo kam woni e wadde o live ɗo.
ina ɗo dernier apparition makko o image mon ɗon e yide wonɗo dow ɗo ka waɗi dane ɗum ɗo ko hankin o image ɗo ƴetta ɗaare noon numuruɗo ɗo ka wayrita yiyede ñande o yawno o wi o waɗi kanko kadi devoir civique makko ɗaare ma ɗon no wayi comparé ɗo kombo e maɓɓe ɗo woni mawɗo on ɓeyɗo ɗiɗo kombo woni paykunku hollelan ɗo kombo woni paykunku kombo woni mawɗo ko dernière apparition mo kala e maɓɓe goy mi waɗanma ɗo nga spéculation mon e wadde andi mi yetike ma nanen ko état de santé économie on e état de santé woɓɓe mi wonma wolande fi muɗum minnuma ɗi fop ɗi dégradike ɓuri kam menen men humpitino ɗon hande ɗo c'est le sauve qui peut wonɗo on ka ñaamo il a plus de 80 ans ko capanɗe jeenayi on woni e natude e muɗum wonɗo on ka nano ko inna ko duuɓi capanɗe nayi o jogi donc moitié ko oɗa jogi kon feccere nde eɓɓidiri noon ɓeɗo ɗiɗo ndaaraɓe ɗo e mbaadi e kene ɓeɗo ɗiɗo kombo woni paykunkun kombo woni mawɗon ɗum ɗo ko dernière apparition mi hollama noon o mbaadi makko no wawno ado arde o ƴawa laamu ko honno o wawno mi adoro ɗon taw hollugol ma neɗɗo on ko honno o wawno yiyamo ɗo yiya beccol ngol sa yi beccol ngol mi hollama noon ñande kadi o waɗno kuude ta on ko honno o wawno o mo mi holluma ɗanani no waywa mbeelu kanko e ko inete kon girafe kono girafe wiyete e pulal keletal no anda ko sondu kono juuta dande juuta leggal dande kullum juuta dande kanko e makko fusɓe seeda fewndo ɗo ni balaje makko hande no waywa portemanteau ɗe becce ɗe renuɗa ɗo nde ɓernde nde tawata no waywa kunsasi ɗo hande ɗo si ndiyan juuri ka hoore makko ndiyan ɗan ɗan hewtoyta ɓernde nden ka hoore balaje makko ɗo ndiyan ɗan si ɗan hande ɗo so ngulama ko kuyer waɗete ngulendi ndi ñeɗe ka balaje makko o yino ngulirano ñande Koffi Olomide waɗuno danse muɗum wonta e ɓe amude ndi ngulendi ndi wonɗa yiwde ɗon hande ɗo si ndi ƴaari ngulendi ndi feƴƴata balaje makko ɗen ko kuyer waɗete ma lincum waɗe ñeɗe ngulendi ndin ndi feƴƴata hakke ma ko tawata gayɗe no waɗi hande ɗo ka balaje makko minnuma portemanteau ɗa andi konno portemanteau way ka si minni noon portemanteau ko centre on ko ɗum enen men mi wiyata portemanteau centre on no wayi ɗon centre on ko tawata doloke on ko nder ɗo waɗete on ɗon no wenge andi ko ɗum enen mi wiyata portemanteau an noon a wiyay ɗo joni portemanteau ko yiyata ko leggal ngal ka ƴettete ɗo wenge doloke on ko wiyete centre ko menen men nodda ɗum portemanteau mawɓe wiya portemanteau ɗe balaje makko ɗe wonɗa yiide ɗo no on ɗo woniri ɗon on triangle mo wonɗa yiide ɗon no reedirɗa kun jankun ɗon koye filde feero e wonkoye ɗon koye ko non hande ɗo balaje makko ɗen ko non ɗe wayri si o leefi hande ɗo ma o lootike ndiyan ɗan feƴƴata balaje ɗen ɗo ɗan mutay nder ɗon ɗan demba ko kuyerum waɗata ñeɗa ma ukka lincum serpierum ñeɗa hama sina ɗum feƴƴata hande ko ɗum woni ita makko on hande ko mi yi kon ko mi addana kon mi yi mbaadi makko ni na ɗumagoy ko filma kon mi adda mi yi sinara ko intelligence artificielle waɗa konko mi yiɗon kon kono mi filiranma ɗo ni ko non o way hande ɗo mois de juin 2026 o mo renuɗa ɗo fewndo yawno hewti pet leyɗe porto ɗe becce ɗe renuɗa ɗo ngol beccol ngo renuɗa ngol ɗo enɗi ɗin no waywa kunsasi hande ɗo ɗi enɗi ɗon hino waywa piste d'atterrissage avion ka waali ɗon ko mari hande ɗo ni ko towiti wo e makko ka waali ɗon ko kinal ngal ko lutti kon sa ƴetti feete o hande ɗo a ferike ngo ala e nokku kango saggata ha ngo yaltoya ka koyɗe ko sewti ɗo ka kolli koyɗe daro mi ala exagére de goy ko moma wala mi waɗande ma description comme si araɗa reeni neɗɗo on ka waali ɗon hande kaw mari hande ɗo ko towiti e makko wo gibi ka tiinde ha ka koyɗe ko kinal ngal e kolli koyɗe ɗin ko ɗum ɗo mari ko towi e makko hande ɗo ni ko lutti kon fop hino waywa gatal
na kirɗigo mo ma wolande min mi kirɗaka ko ma wolande miɗo décrivande ma neɗɗo no wayi non hande ɗo ka waali ɗon mbaadi makko ni ko mi yi kongoy a yiyali mi wata kadi yaltinde par ce que si mi yaltini comme je t'ai dit jillay kono miɗo yetadema hande o mo renuɗa ɗo wawɗo ni joni noon mi hollama mo ɗo inete ko paykunni hiɗa renimo ɗo ni ko wonɗo début vingtaine ñande 28 ñande 5 septembre mi hollama o ko honno wawno mi holle taw addo taw 5 septembre ko honno o ɗo wawno ɓay wono yinon leyɗe porto ɗo seeɗa no o wayi non darimo ɗo fahingol cabbol ɗasi nanen ɗa ko paykun ku wonno ma mi wolande fimum suka o marɗo duuɓi noga e goɗɗum oɗo ko duuɓi 30 e goɗɗum o mi wonma hollude ɗo mbaadi muɗum oɗo daruma ɗo kadi moƴƴa de o mo mi sifanima ɗo minnuma simo waali hande ɗo ajji a ƴetti feetewo ay ni hiɗa ferade ngo feetewo ngo rewa hoore makko ko sagginta ngo feetewo ɗo wo ko kinal ngal e kolli koyɗe ɗi cabbol fus ala ɗon ni becce fus ala ɗon ni kaynete ɓernde fus hande ɗo pellum hay gotum ala ɗon ha hewtoyaka koyɗe ala e hinomo ɗo kanko ni kanko numurude hinomo ɗo no wayi ɗo noon après ka wayi o hewtoye leyɗe porto fayin en araligo e 5 septembre no anda ɗo haray no gasa susiji ɗin hari ɗi tiiɗali taw kanko e paɗal makko gotal wongal ngal mahinno joni ɗo neɗɗo ñande 5 septembre ko honno o wawno nden ñande ndaruɗo moƴƴa dey ko image ji ɗi tawata on fof o yiiɗi mi yiltitoto e majji tu woni ndarumo ɗo ñande 5 septembre o mo yiwɗa nanen ɗa mi innuma ko honto suka o woni honto mawɗo o woni mbeelu ngungu mi holluma ɗo giraffe costume ɓorni ɗon ɗon ya fola noon moƴƴa mi décrivaygo e woni mi holle ka fewndiɗa ɗon an par ce que ɗa woodi tout va bien la sikka leydi ma ndi tout va bien ɗa jooɗi mi yetike ma ko an tongi en ko toɓɓe 5 noon mi wonma hollude ɗen 5 iɗen ka toɓɓere fayin ka tammere taw wonɗen arano mi wi'ima natugol hitande nden hitande nde tawata ko lewru nde firawna yolano e muɗum ɗum ɗimmun ɗum pré-chinois on mo tawata lo 14 ɗo wolande ma haadi fi makko hollugol ma état de santé leydi ndin ko honto ndi fewndi tammum on non konko tawata ɗum ɗon ari confirmé ke mi holluma noon awa e hoore ɗum ɗon on fi kala on 54 million heɓitirama ɗa kañum kadi ko guinéen ɓe ɓen hande ɗo ɓe ñawlade oɗo noon événement taw o yaltitali o yaltitata ko noon yiyay noon circulation mbuuɗi ɗe balɗe ɗo no waɗa o yiyay onon tigi crise waɗɗon ɗon o yiyay miɗo arandema noon e toɓɓere nayaɓere nden neɗɗo on événement mo tawata an taw anda fi makko ka fewnda ɗon hande ɗo leydi ndin konto ndi fewndi e hino innu ɗon hino ardi leydi ndin no wawno ado 5 septembre e ñande 5 septembre ɗum ɗo hino Moussa Moïse hino Lamine Guirassy hino ɗo neɗɗo no wawno ndaaru ɗo yeeso makko ngo moƴƴa no wawno no ndaarumo ɗo kadi après ka laamu ngun kaw ƴettingo premier défilé moɓe waɗno on moɓe yaltuno on ɓe jindi ka saare Conakry 2 octobre atinoɗo wadde on ɗon ko 5 septembre ɓe waɗi ko ɓe waɗi ko ndaarumo ɗo le 2 octobre fewndo yaltuno o communidi kanko e jama ndaarumo ɗo no wawno o mo yiwɗa nane ɗa no ɓorni jacket en plein 14 ñande ɓe waɗno ko ɓe waɗi ko le 31 mai hande ɗo timmali taw lewru ka wayriti yaltude ɗon nden ñande no ɓorno no ñalolmate ɗan mo waɗi kun jacket tum tawnoɗo hari mo yiɗi tultan tawgol ko ɓorni wo jacket hara ala e mum ko nguleteɗo non ni ha hatti mi woma wolande ɗo fi muɗum ko yiɗuɗo ɓornagol bodi ko yiɗuɗo tawgol no waɗa coñci ɗi tawata ɓandu makko ndu yaltitay o yi'e seede muɗum noon mi hollama ñande atinoɗa mo yiide tigi ado 5 septembre taw image makko circule no ɗon ñande défilé on wonno e waɗude mi hollama mo ɗo taw yi'amo ino mo ɗo 2018 2 octobre entre ɗi événement ji ɗo ɗiɗi ɗi image ji ɗo ɗiɗi ɗi wonɗa yiide ɗo mi yitta ɗi mi bannidira ɗo moƴƴa je vais reprendre mi waɗa ɗi ɗo mi hollama c'était les mêmes événements un instant mi fuɗɗito ɗo un instant ya fait je vais reprendre mito image ka Moussa Moïse woni ɗo
Ok. On va reprendre. Il a fait. Ok. Je vais mettre la photo de l'homme là. En haut. Ok. Je vais la mettre là. Et je vais mettre celle-là là. Ok. Odo. Ensuite, yanya odo moja. Holle. Taw ngawju mi holla e wonɗo moƴƴa mi ala on perdinde tan ndaare ɗo moƴƴa ko moni on hollude kon. Ensuite celle-là. Ok, on y va. Photo on dow ɗo ko neɗɗo on mois de mai 2026 dow on. Ka ñaamo ko mois de juin 2026 padre. Ley photo hakkundejo ko 2 octobre 2018. Photo wonɗo ley on teri ka o moosi ɗo les mêmes lunettes, la même personne, le même béret. Ko uniforme ji ɗin seedi. O yimo non kono ka o ñobbiti ɗo jungo doloke makko on. Fiyo kima on yiw cabbol makko gol fi kala on to male kadi hari mo sewi. O yimo no wonno waɗirde on défilé on marche makko ɗon no woni ñentorde ɗon doyi o palo koyngal ngal o pooɗa ngala kadi o palo koyngal ngal on fof o yiw non défilé makko. Oɗo photo ko 2 octobre 2021. Wonɗo hakkunde on ko 2 octobre 2018. Entre 2018 et 2021 ko duuɓi tati. 3 ans woni hakkunde photoji ɗin kanji ɗiɗi. Mais entre o photo mo 2021 on ɗo 2 octobre e hande ɗo 5 ans après le juin 20 juin 2026 waɗi comparaison neɗɗo on ɗon ndaara. Tricage waɗaka goy. Hay fusmi tricage ko moni wolde intelligent retouche fus waɗaka e ɗe photoje ɗo. Ɓeyɗe mo ma hollande ɗo fof retouche waɗaka e majje. C'est la même personne. Hadi mi ɗuɗɗina yewtere nen ɗo e naɓangol ma e ko honno o wawno fewndo o wonno leyɗe portotoma ko honno o wawno tout ça là mi holla ma ɗo tun 2 autres photos. Ñande o waɗno prestation de serment makko e o photo mo momma wiide ɗo non aynda e mbelu dari. Waɗa ɗon non hande kadi tu vas faire toi-même ta propre lecture et ta propre analyse e ɓidiraɓe yimɓe ɗo ɗiɗo. Voilà. Eyno ɗo. Eyno ɓeɗo. Ñande wanno prestation de serment makko en 2021 e ka o fokkiti ɗo yaggo waɗa prestation serment makko en 2026. Ça veut dire ce que ça veut dire. Je n'ai rien dit que ça. Live meɗen on o heɓi 1h23 minutes. Joni noon 5e élément on no mi wiri non koko waɗi konsere kore ɗo. Kono événement waɗiɗo mo tawata innama ko Rafiu Sow. Mi commentali fi muɗum. Si on ɗum adi mi commenta fi ka Rafiu Sow. Et vous allez être très étonné demain. Portoɓe ɓe inni le monde petit. Si ɓe inni le monde petit. Ko tuma yewtuɗa fi goɗɗo mo a miijano few neɗɗo ino andi mo on tinama kaari iɗo andi on. Pullo Fuuta ɓuri addude firo ɓurgo e feppodirde on parce que nde no inni le monde petit, le monde est grand. Ha wetango hande ɗo mi jindi moƴƴa e aduna on kono no woodi ti ka leydi allagine nokkiri ko tawatam tippali koye ngal an ton few. Suudu amen ɗon e fanɗude ma cuuɗi ɗi mi hoɗi ɗin fo e fanɗude no woodi nokkure e nder suudu ndu nder ton ka tawata hande koye ngal an tippali ala ɗolle koye nder suudu won e yewde fi muɗum. Joni noon ƴetten leydi ndin saare pita nden nde tawata mi heɓama e mum mi janɗi no woodi nokkure e nder pita ɗum ka tawata hande koye ngal an tippali haram nan inde mum ha hande koye ngal an hara tippo yaari ɗon. Kono nana e portoɓe noon ina le monde petit tuma tawi sifiɗa fi goɗɗo tawa on ɗon kadi no andi mo ɓeyna le monde petit. Pullo Fuuta noon kano wi'a aduna on hino janɗi kono ka fotteteɗon no faaɗi ko pullo ɓuri yewtude no ɓuri feppirde non. Kanko nde mo wi'a le monde petit na non o wiyarta. Pullo Fuuta on ko wi'u aduna e yaajude ka fotteteɗon no fandi. Aw jango non mi yewtete fi ka Rafiu Sow si Allah jaɓi.
mi andina on ɗo noon live waɗoyta yontere hande waɗoyta weekend wonɗo yaroyde on si Allah jaɓi Allah dandutana miɗo eɓɓi miɗo mari kom duwa waɗude si Allah jaɓi weekend wonɗo yaroyde live waɗata donc jenti to moƴƴa ɗi live ji ɗo ɗiɗi par ce que ɗiɗo ɗiɗi a gollitiray ɗiɗi nafete nder nde yontere nden ɗo innugol hande ɗo ni en l'espace de 2 semaines cnrd wawi wadde communiqué parquet on wi udditi enquête fi konko tawata waɗama signalement e hoore makko kanko Rafew en moins d'une semaine kanko Rafew e yi information kayna o nangama pendant ce temps debbo reedujo eno wara Conakry ɗon mo tawata ha wetango hande ɗo malgré image ji wonɗe circulde ɗin kadi no image ji Rafew so ɗin kanko e ojji o wiyeteɗo Rachel woni e circulirde parce que pour le moment autorité canadienne ji ɗin ko inni ko il est un témoin clé ko ɗum ɓe wi'i c'est à dire que kino woodi ko wata sifade ko tawata ɗum ɗo wallitotoɓe fiyo enquête on ando ko honno enquête on dirigirte ko ɗum wi'a kono tribunal Guinée on tribunal Facebook on wi'i déjà kanko Rafew so kanko wari o jiwo fi on ɗum o yeddi konko tawata konko o yeddi ɗon kon sa ndaari mbodoji ɗin aynay koye fenande woni wolde parce que ko wi o jommidirali e wiyeteɗo Rachel kono kala yiwɗo photoji ɗin ino andi o wata wiide o anda o wiyeteɗo ɗo Rachel donc par conclusion kala yiwɗo ɗum ɗon ino andi o fenay woni ko ɗum woni e wiide kono justice canadienne on wi'ali ko kanko andite noon koko waɗi 2006 goy 2007 plutôt ɗon andi noon mi yetinoke on ɗo mi golli aéroport ka ko ɗum siminni on jango vous allez être très surpris jango si Allah jaɓi si mi ari ɗo vous allez être un peu étonné yo taw j'ai quelque chose à dire par rapport au événement ko ɗum siminni on le monde est petit ka portoɓe wiyata ɗon mais pour le Fouta wi'i aduna on e yaajude ka fottete ɗon no faaɗi hande ɗo ɓe fewtinayi on ɗon e on événement ɗon pendant que kamɓe ɓe hanjoni ɓe hollali en ko hombo woni on warɗo ɓe hollali en ɗum image ɗi no woodi wonɗi e circulde ka ɓen ɗiɗo gendarme jo on e élément jo force spéciale o woni diskitude kono ɓe wiyali en hay ouverture d' enquête no waɗede bon heureusement e par ce que ɗen andi kala ko ɓe innata ɓe wadde enquête ɓe uddita on enquête mo fermetake jamais ɓe innata woni classé ɓe wiyata en évolution waɗi kono puisque oɗo wonɗo moye dénoncude on ko honɗum huula ko janngo ɓe yetotoma ko honto cnrd fokkiti on événement e on procédure ɗon ko honɗum waɗi si 19 ans après presque 20 ans ko hande ɗo no wona ɗe yewtede fi ɗum ɗo hande 20 ans presque parce que koko waɗi ɗo ko mois de juillet août terlen ɗon konko waɗi ɗon ko waɗi nous sommes au mois de juin 20 ans e nder o 20 ans ɗo autorité ji canadien ji ɗin mbusali immin wiide no yaade ya ɗaɓɓitoyaw lando hoore ma on question no fi on ɗum ko 20 ans après ɗo o ka woni men mintinade landi hoore ma ɗum ɗo je ne déduis rien min nima jango aro heɗitoɗa ko ma holde ko kom falama wiide spécialité kala laamu bongu tuma ɓe ɓiƴi o ko sifa o vidéo mo yuɗon men partage ni on ɗo ka tawata ko kulle waɗa ino waɗude rôle ko inete gouvernement mbuuɗi ɗin ɓaylanni kon ɗum ɓe waɗi buutori ni piyori ndin landi waajotoɗo mon conseil je muɗon tawi ko boddi ndin kon no mi waɗata oyni kon ɗum waɗi oyni wa mbuuɗi ɗin men calculiɗo men tawi mbuuɗi ala fi ndu lewru wondo e arde ɗum ɗo oyni kon ɗum mi waɗata miɗo maapi miɗo aani boddi ɗin inni wata maapo ɗum lanɗo an on miɗo mari ko mi wawa e ma fewjande oyni immo yetoɗa jama on enen ko en kulle wonde ma mbuuɗi ɗin neɗɗo ñaamiɗi ɗen andi kulle ɗen tana majji on ko yimɓe ɓen no andirɗen ɗon enen en inna e tana meɗen on ko kulle ɗen siɗe yaade ka burure ko wiyete wattu ilata fotto e ton e buutori ma bonori ma boddi ko ɗum wiyeten par ce que ko kanji huleten kanje kadi siɗe yaltude si ɓiɓɓe majji on no yaltude ko wiyata watta yila wata fotto e neɗɗo wañowo sa fotti e yimɓe ɓen ɓe warete suuɗo sa yiɓe suuɗo
ko ɗum waɗi sen fotti e kulle ɗen en sikkay ko kanje woni en e ɗaɓɓitude alors que ko enen ɗe woni e suuɗade ko kulle ɗaɓɓitata kulle kono si ɗe yii en ɓayɗe waɗa hiɗe yeeta mawɓe majji on hino yeetiɗe si neɗɗo on a warani mo o warete ko ɗum waɗi si ɗe yimmo kanje kadi a légitime de défense ɗe attaque awa ndi piyori ɗo landi mboddi ndin ko on ɗum waɗata mboddi ndi wi'i ndaaru gaño men on wi'a on o ñaami mbuuɗi ɗin holla yurmede wulla yeeso jama on andina non o suuɗo ɗike ɗe mbuuɗi ɗo ko ɗum woni e waɗude si ɗi duuɓi ma ɗi lebbi wonɗe arde ɗo ɗi sattay na sabu angal mbawdi an sattini na min ñaami mbuuɗi ɗin ko neɗɗo ñaami mbuɗɗin ko kañum non goye laamu ndin piyori ñaami mbuɗɗin kono mboddi ndi wi'ita wi'u ko enen ñaami wi'en neɗɗo suuɗo di e mbuuɗi ɗin o dogi jon non ka o dogi ɗo yo kulle ɗen fop go'o koyɗe andu sattende no arde ɓe haɓɓa sentiron wulla yeeso maɓɓe andinaɓe ko waɗi ɗo kon hari waɗali haynde wotere holla bonno ɗo on ko on neɗɗo mo tawata ɓe anda kono fof no andi kon ɗum wiyete neɗɗo kono o laali inde waɗɗo ɗon ko inna tun ko neɗɗo ñaami mbuuɗi ɗin o suuɗo di e majji ko ñamayno ɗen kon ka burure o wi'i o waɗi non joddi kala yiituɗo oɗo hendoto feccere ko o woya wujji kon e piide misal goɗɗum majjirima wi'a cawlum am majjir kun lankun million goto no nder ton paasi an ɗin ko ɗo woni ko ɗum haɗi mi wawa yoɓude sofer jon hiɗa andila jogaki few inna noon passager ɓe wonɓe nder ton kala wallitiɗo may apprenti ɓen haaɗi mbuuɗi hetti feccere nden a jonnay on tigi ƴettande a feccere nden yoɓita sofer jon déjà mo andi kanko mbuuɗi makko ɗin si oɗo yitama o hettayɗi o fuɗɗo wallitade ɗon ɗaɓɓitugol alors que non o ƴawɗo e ngal oto wala yo ƴawdale saako passager ɓe luttuɓen kadi ɗo ɓe ndaaru tongagol maɓɓe ngol sofer jon wi feƴƴata ɗo kun sakun yitaka ko ɓe reeni jakare kun sakun andi jaka mo yiti kun jaka heɓa e mbuuɗi ɓeɗo fop hande kadi kulle ɗen fop non yalta ɗaɓɓitugol on mo tawata o wodaka pullo fuuta wo si a ɗaɓɓiti konko tawata mo wonɗa e ɗaɓɓitude ɗon hino tippi e hoore muɗum a yitata awa piyori ndin wi'a jama on yalte ɗaɓɓiton so yi oɗo on addanilam mo feccere ko wujji kon on hendoto o watti ɗon kañum kadi wonon non kañum kadi tawaɗo e ronoɓe laamu ngu fodariji ɗiɗi mbuñaji ɗiɗi wawlama jama on fop yalta yeggita tefugol ngol tigi tigi ko mboni o neɗɗo konno o hewtiri kadi mbuuɗi woni andi ko mi kon ka fuɗɗode si a landaki landal fewugal ngal a heɓata jababuye fewu ɗon kulle ɗen hay goto hande kadi tefaali ene koko lanɗo wowli hakkilno nangi konno o neɗɗo ariri ɗo hawri e ɗi mbuuɗi ma o ñamete ko hombo woni mo kanko tigi on waɗɗo ɗum seede on ko hombo men ɗaɓɓitata konno min andirta ko kanko komin yaltuɗo otu min ɗaɓɓita neɗɗo goto laddaki ngal landal kala ka fof nanuno wondema si o yitama o heɓay feccere joddi ndin o wonay kañum kadi tawaɗo e ɓannitaɓe ɓen fof nani o mbuñaɗo hande kadi ala tefude ko ɗo kambisɓe ɓen hande woni kambisjo hay goto tefaali ene ɓe inni jonnay men mbuuɗi ɓe inni ko waɗali hari ha hande hino andano meɗe woyi ñawlde maaro min jonna sori maaro min jonna ɓe sukkar ɗum ɗo fof hari waɗi no wowi ka ɓe lando men avance dédouane man amen ɓe inna joni o min jonnuɓe mbuuɗi si min addoye dédouane man ittoyte ɗon ɗum ɗo no wowi kono yo min ƴettu mbuuɗi amen waaliɗi ɗin min jonna ministére fiyo ɓe wawu fonctionnude ɓe inni men hiɓe ñaw ɓe yoɓitay men ɓe inni men ɓe heɓi contrat ka mbuuɗi buy yaltata konno tawiri ɓe hiɓe mari ɗi mbuuɗi ɗo fop kono hande ɗo ko ɓe arɓe tawa men ɓe innayi men ƴettuɗi men jogiiɗi men ñawla ɓe mo anduna ko patron no mari kalsi moƴƴa no hetti on ara tawama mo wownoɗa ñawlade innama ñawlinɗo mi soda carburant ha mi hewtoya ka galle am mo rewde ka tawata station on no woodi kono ko a woni arde o tawama o ñawloma on carburant moya fewtin hakkil moƴƴa ko momma wolande kongoye mi yetikoma miɗo ɓarindanadema ɗo goɗɗum kono miɗo laɓɓinanodema kañum kadi ɗe kulle ɗo hay goto tefaali ko hombo woni o neɗɗo ko honno o hewtiri o ƴetti ɗi mbuuɗi ko honno woni mbaadi o si meɗen ɗaɓɓitude o fop yalti ɓaynani inde mbuuña
o wowli ka discours makko o wi'i ko lebbi tati ko haanayno ɗe ñaamude oɗo yaadi e mum. jonnon no anda si ko lebbi tati, ɗi lebbi tati kadi timmoyta ɗon si tawi mi wawi résistude lebbi tati ka lewru naya ɓuroy no hani tawde sonja ala. lebbi tati ɗo ino yaltino ɗaɓɓitude neɗɗo mo ɓe ala yiide, gookiji no ƴawa hoore leɗɗe, ino jogi lampuji no ɗaɓɓita, edaji no jogi buuto, kala ko annduɗa kulle ko woni ka buurele no yaltino ɗaɓɓita goɗɗo mo tawata ina pas existe. gooto e maɓɓe ala tefude no ara landitoro o lanto konto geɓal ngal woni. gooto fuu hande kadi woni occupé. awa ka affaire makko on kanko Rafiu Sow ɗo, e ka kala ka wonɗon yiide hande ɗo détournement ji no wowlede fimum ko ɗum seynirde woni en e waɗude. gibi nanuɗon ɗo o CRIEF fuɗɗike gollude. yeetelan recouvrement mo CRIEF o waɗi. ɓe innaɓe ɗo fop hande ɗo ko fonctionnaire ɓe détournuɓe. fuɗɗoɗen e kasori. hande ɗo kasori mbuɗi ɗi e lonnitoraɗin ɓe dépensi ka laptane ɗon équivalent on mbuɗi ka innaɗo himo landita. Mandian Sidibé mbuɗi ɗi o landita ɗin ka OGP yeyi ɗo ha hande ɗo innama ko yo accite. yete en kon ɗum woni nafa ko ɓe naɓunomo ɗo ka laptani himo faggede himo woni ɗon himo ayna yete. Ibrahima Kuruma e ko e modi ko honno luwa ko honno ɓe ɗumaɓe ɓe anduno ɗon ɗo fop naɓama hande ɗo. yetelan goto e maɓɓe ɗo inna ɗo à part lunseni naɓe en nadanoɓen ka maison centrale ɓe tawata ɓe accali a inna ñawore ɓe yaltini mbuɗi ɓe yoɓi ɓe yalti. Albert Damantan en ɓe yaltinɓe ɗo mbuɗi yalti yoɓi ɓe mbuɗi yalti. yetelan gibi inna recouvrement ɗo senirde udditi o CRIEF. yetelan ko jelu hettuɗen e ɗi mbuɗi innaɗi ɗo wujjama. yetelan hande ɗo senirde inni hino ñawude mo kanko Rafiu Sow. yetelan crime mo lagini hande ɓuri marde on ɗo mo tawata innete ko société on heɓi woni victime na 28 septembre. yetelan hande ɗo auteur ɓe accuse ɓen 28 septembre kon to ɓe woni. hiɗa yewta ɗo fi Rafiu Sow mi ala goye liɓude mi ala hayfinde fi ko waɗi kon, mi ala hayfinde fi tooñe wonɗe hoore makko ɗen. kono bononda ɓuray hande ɗo o bononda wannoɗo 28 septembre 2009 ka stade 150 personnes wara ɗoyɗe yewde fi neɗɗo goto. wonkigoy no fota e wonki kono si yehi kun tew e tew. Rafiu Sow hara tabiti ko kanko wari o jiwoɗo hara tabitu. ka Rafiu Sow on ɗo hulɓini ɓuri ka Moussa Kule on. ka Rafiu Sow on hulɓini ɓuri hande ko senerde wari kon ɗo gibi ɓe ari ɓe inni ɓe ciwlike ngulamu. kono tawiri koko waɗuno en 2007 ado 28 septembre 20 ans presque ɓe woni hande ɗo yaltinande waɗana en sur la scène politique e yewtu fi muɗum. kono ko waɗi kon ɗo le mois dernier la mois de mai ɗo mois de juin ɗo même pas mai juin ɗo o debbo reedujo ɗo fella ɗon ka nder suudu muɗum preuve à l'appui ko lagine ɗo waɗi ɓe boujali fi ɗum ɗo mi ala wolde koye fifonike menge en ko tawata ha weta ganɗo ɓe ini ɓe wawali ɓe yitude naɓe mi woni e yewde fimu par ce que en fop yiɗen ande on to ɓe woni. kono ɓe tawɓe ɗo fof gibi senirde fuɗɗi warde groupement force spécial on tigi particulièrement woni oya debbo gendarme jonu kako douaniére jo woni ko ɓe anduɗon koye paykoye tawowoyi ɓe felli ɓe wari wono terlen cimenterie on yewtama ɗo laabiji buy ka innete ko groupe ko ɗum on konno ko groupe konno ɓe innata ɓe modi ko ɗuma ko konno ɓe innata ɓe modi ko groupement cobra on ko groupement ɓe innata ka konno ɓe innata contingent cobra ɓe inna ko ɓe woni wari hakkunde ka tawata ɓe bunki otoje ɓe duɗɗaɗe ɓe doga ɓe yaa ɓe lancaɗe fef ɓe yaa ha wetango hande ɗo enquête waɗaka inne ko cortège maɓɓe kaarijo wonno ko waɗi hunde kaari. ɓe arani e maître l'école jo ɓe nangimo ɓe naɓi enquête waɗaka wiwgol ngol ko abus sur citoyen ɗum o waɗali polki waɗali ɗum ɗo few par ce que on ɗon kañum kadi mo jokki ɗon kankadi kon ɗo woni golle makko. kono no minni ɗon ɓeɗo fof ko curki min fallum ha pinalan ɗo reni ɗo nanam ɗo yewta ɗo fi makko ko ko yiyata ɗo fop émotion no en yalta o émotion yahen dallo concret. El Sisi hande ɗo na huyre janɗude
LCC ɗo joni sina ɓama e kaso fima ko deƴƴa e wawa si LCC jo wodanoke hayde wotere seede on fewndo kaw naati ka kaso ɗo fop woodi hay woɓɓe meɓe yaltuɓe wi komo yo accite kono ɓaytu yaadu makka sanzali gokirno ndu wayi non o yalti mo mari rôle mo doit joude ko maɓe jonna en ka ɓerɗe men wula fewten ɓeeɗo acciten ko woni essentiel kon encore une fois j'insiste kala hande ɗo wonɗo yaltude ɗo wola fi LCC a joni a famali ko curki e mbodo wonɗa yanande ko ɗowdi ndin non andi goɗɗo si darike ñalorma o fewti nange ngen nangen piimo ɓandu ndun a yehi ɗowdi makko ndinɗa yamo kanko mo dariɗa siɗa faala non ko jidde paykum ma a wiyay ko yehi nanga mbodo ma o yehi nanga mbodo ma o dogay ñallal ngal fop o nangata mbodo makko ma an tigi mbodo ma on daroɗa inna ɓiɗɗo maɗa o yehi nanga o mbodoɗa yehi nanga oɗa hey yehi nanga oɗa o ara o hewta ɗum tun dirta hay si o ari ha o hewti o ni o nangu mbodo o nangata ko ɗum senerde woni on e wadde hande ɗo si o ngulli ɓerɗe moɗon ɗo e LCC on yalti mi falno kay wolde inde makko on yalti on woli fi makko ɗo on faamali ko yaltinira ko jonnugol on ka hirno ɗon hiɗon andite sahi ɗo hari ko wonno ɗon e wolde fi mum ko wulada anno ɗo sahi hari ko wonno ɗon e wolde fi mum ko ñeloy anno ɗo sahi hari ko wonno ɗon e wolde fi mum ko ansu anno ɗo sahi hari ko wonno ɗon e wolde fi ko non ko acteur ɓe suma systéme on faala recycle de wola même recette koye ɓe yaltinan on goɗɗo mo wolton fi ko mettatanmi non on wowlay fi o ha o dira simo marno protection ha o protection dira kono ɗum ɗo waɗali yo wonu ɓen ittoɓe mone inno joni he o yani hande ɗo ko mene wondi ko mene ƴawdude ko mene yone tippodude hay goto e mo wawali ñawdude ɗum ɗo Charles Wright iwi ka o iwi ɗo o woni pendant plusieurs mois imo jindude hakkunde moɗon ɗo organisme hay goto immaki inna o haysi koko o waɗuno o jiwo audioji mon circuli yomin porti plainte o France goto waɗali personne e hoore ko wonno ɗon kambandemo kon fop o ari o naati France ɗo o yalti e hoore bonnereji ɗo waɗɗin fop hiɗon andimo frodi ɓeygu makko no leyɗe porto ɗo ɓeygu makko tigi yalti audio makko no woodi ka wi gibi modi makko addi mo leyɗe porto accimo addande dépense o wi ko KPC woni mo e wallitade o andini ko KPC waɗani mo visa organisme hay goto parti politique hay goto immaki inni bon compte tenu de ça yo mi waɗu signalement mais yamen porta plainte pari haysi koyo taw o plainte sabu ko porta ɗo kon kanko wata arde ɗo sabu ko min porti o plainte ɗo e oya honno KPC wata arde ɗo parce que si min inni ɗo joni KPC no fraudude waɗangol yimɓe visa ji ɓengi no hewde leyɗe porta ɗo lando kaydi ɗum ɗo tu yoni fi o heɓu kaw hilno goto e mo waɗali koyo accuɗo ha o arti joni hande o waɗitama procureur so waɗiɗo ella on fop imo ɗo ñoowa ñaaki e makko wowlon fi makko ɗon kadi ha ñande o diri par ce que ko curki ki yiɗu ɗon on yiɗa yiite nge yoɗano si kin curki hendu ndu wifiki ki naɓiri nokku goo on acci sondade o yeggiti curki adno son jew ha yiite goo kadi huɓɓine curki goo kadi immo fuɗɗo on lojugol ɗon kadi wullon ɗon balɗe se jiri fi mon hino hilfimmi hino inna pullo no mari hakkil kono billahi miɗo yawitiki hakkil mo yafoɗo lannon e nde no inne pullo no laba ko kano ɗo mi reeni nde no inne pullo no mari ko ɓilliɗo mi reeni nde no inne pullo no mari hakkil ko juunu mi reeni fuɗɗi noon e min goye wonɗo e wowlde ɗo on komi kanuɗo komi ɓilliɗo komi juunujo ko ɗum waɗi simɗo jooɗiɗo miɗo yewta yimɓe ɓe tawata duuɓi joyi miɗo yewtude ɓe faamali kono komi juunu han joyi miɗo waɗi ka hakkilan on faamay donc ta metton ko moni wolde ko no fuɗɗi am min komi kanuɗo ko ɗum haɗi mi yaltita e moɗon ɗo par ce que miɗo ñuɗi komi ɓilliɗo ko ɗum haɗi mi wawa ittude ɓe bomɓe ɗo kono komi juunu kadi par ce que miɗo hooli hoɗɗi yewtere a waɗa e ɗo ha sanza min mi jaɓi min mi ƴetti geɓal ngal an kadi jaɓu non ka geɓe ɗo nde no goɗɗo ara wacce inna pullo no laba pullo ko jooma kaalisi pullo ko jooma hakkil cadre ko menen fo mari yetimɓe e cadre ɓe ma hon to ɓe woni hande ɗo koye cadre oye ma mukku yekke oy ko annduɗa koye ɗo honto ko hikkini hande
ki hakkil ma ki marɗa ɗo fof ki wona ɗa waccirede ki wona ɗa ɗaynirede kujineɗa holoɗa ɗum ɗo honto ki hakkil ma naɓuma o moyinji ko jogiɗa ɗo fof wawalima prévenude hande ɗo yo taw ko an wona gollitirede mi yewtinoke ma dañande ko honno tawiri hiɗa ƴawi e taxiwal ɗo hiɗa faggude ngal fiwal hiɗa waɗa piiji maɗa nin fof e maggal tippinoyɗa noon ka tumba ɓurede dampeɗa hiɗa e nder suudu ndu tawata hiɗa wadde fi fu ndu suudu fo kaka ndiyan ɗam ɓuri tiiɗe ɗon ko ɗon dampeteɗa yaltineɗa ka yaasi to lan an honto ki hakkil ma woni siɗa mari hakkil an o pullo kaka teppe ki hakkil ma woni a daroto tun hakkil kinki yana a tippa e hoore muɗum tunki muta ko ki hakkil ɗo jogiɗa hakkil welege koye ndaru di e ɓurɗe wulde ɗon ya yollo nder ton donc mi falama wiwde ta seytin yaltu e ki curki rafew so ko curki kriyef ko curki koko won ayde ɗo kon fof ko curki yiite ngen konto woni ko kemi wolam maɗo nge yiite nge yiwɗa huɓɓi ka makiti ɗo huɓɓudo nge on tefi anda on ɗe balɗe ɗo non a yehi vidéo ji no yalta ɓen sunnanaɓe tun tigi fewta sunnuɓe ɓen wiya walle men no iwira par ce que watala yetade gibi makiti fuɗɗa sunnede ɗo équipe manji ko ɗaɓɓa ɗo kon fop ko blendeje fino laamu joɗoro ambulance ɗaɓɓaka siten je ɗaɓɓaka ɗi makitiji ɗo ko lanca ɗo kon fop ɓe yaltini on e nder makitiji ɓe yaltini on e pakkaji moɗon hiɓe faala yahande ma an o intérieur ɗo mi jonnama information o jentito moƴƴa njulajo ɓe gaynidi e Conakry ɓe ari ɓe ɗo ɓe waɗiɓe doole ɓe inniɓe hande kadi goto yeyata sera on ɓeɗo raɗama bafawo e maɓɓe fof ittama ko monno wowlirde o information ko ya andu yite huɓɓuge ngen zere kore nge huɓɓo e laɓe sina fi kala no mi wowliɗo hande ɓe anda tola furiñiti nge huɓɓo e laɓe makiti laɓe on o huɓɓay mi wowlay ɗum ɗo non tun joni inne miɗo yelanade laɓe yo makiti huɓɓu non autorité ji maɓɓe ɗi ɓe woni joƴƴinde ɗo ɗin no faala waɗude makitiji ɗi tawata ko ya aroy luwaka jeynoɗa kono fanni manti sunnaka makiti on taw ɓe inna reconstruction si ɓe waɗi no reconstruction ɓe waɗa sari a maɓɓe on ko on no joɗorte ka makiti a watake yaltinede ka nder makiti ɗon ɓeydu volume on seeɗa a nandelan est ce que ɗo nandelan moƴƴa miɗo andi ɗo nandelan goy ko woni mi wolirde ɗum ɗo ko fiyanan ko mama jonde comme information o ɗi makitiji wonɗi e sumude ɗo 2023 ko wonnoɗe sunnude ko par ce que ɓe andi hiɗon ƴetti mbuuɗi naadi ka makitiji ɓe billori ko ma ɓe ara ɓe billina ɗum ɗon lanni joni noon ko ɓe fokkintini ɗo kon ko ɓillingol ma e hoore ɗum kadi argol raɗo ma won ɗon ka makiti kono ko ma ɓe ara ɓe ukka yiite nder o makiti ɗo si makiti on sumi hande kadi on na remi tout à zéro inne noon reconstruction o makiti ɗo an non joginoɗo kun kiyo sum kun bafawu ma kun joginoɗa ka nder makiti zere kore ɗon hande kadi ko anti woni ɓe fewtude wiya walle men perdi ɓe inna d'accord wallugol on taw nous allons reconstruire le marché kaka jeynoɗa non goy kaka sodunoɗa parcelle mo nder ton si kamɓe ɓe darniti ɓe adda e bayerɓe ɓen ara darna ɓen bayerɓe ɗon inna si a naata ka nder makiti ɗo a yoɓa e lewru kala tel wonta koɗo ka nder makiti ma ɓe tefa kadi ko honno wonɗa najerde makiti ma on nder ton ɗum ɗon kadi wowla ko honno makiti woni arde ɓe anda ko honno wonirɗa ka nder makiti annenmo komi falama yetade ɗamari hakkil ha musidɗo kono alakin hakkil andugol joma ngen nagge wona ɗo e tawede ka burure ɗo nayi makko ɗin hende ɗi hirse ɗi doole ko ɗi wona e warirede ko sabu hiɓe haton jini e tewgo kono ɓe faala kadi yiwude kala ko jogiɗa kon jawdi ɗiɗi tammel mum ɓe faalama sasinde yaltaka leydi maɗa ko ɗiɗo tati woni ko ɓe hoori sina ɗum kulle burure no heewi e burure nden kono ko ɗi be'i ma ko ɗi baali ma ɗo wona yahanede sa yi hande ɗo plantation ma hino waɗede bascot goɗɗo ara jemma sunna ɗum ɗo groupement waɗaka do veille fiyo ɗum ɗo accu coupable jo hay goto nangaka ɗum ɗo e accu ko paske ɓe faala yo wonu anko a koɗo bas guine e nder guine on ko passeport guine le jogiɗa ko a koɗo
waɗa ka hoore ma ko si mi hooti fuuta mi ami darnoya ɓe ƴetta noon ɗi foppe moɓidira ɗi e nder dingira gooto on fop imoɗon ɗo on fop yaw innon ɗon investisoyde fuuta ɓe anda on naɓi jawle moɗon ɗen fop e nokkure wotere on fop on tumbi fo e nder miral goto ɓe ara noon e nder o miral goto ɗon ñallal gotal ɓe ara ɓe non koko wanno ɗon kon ɗo fop koye zone réservé woni yon fop yon yaltumaɓe hen ɗo fop ɓe sunna sa wawi famude nde yewtere nde mom a wonande ɗo andi na beleɗe mi woni e wolirde kadi na kañum kadi émotion alhamdulillahi si a faama si tawi non a famali an a waɗi ka hoore maɗa modi o ko racontaji on a yaali liyen on andi ko woni feƴƴude ko lagine tankeɗa ƴettude de maniére séparé a yiyata piiji ɗin fof no mari juɓɓudi ko si a ƴetti piiji ɗin a tokkidiriɗi a ndaari yi'a tawa ko jurol wona e mum ngol non jurol ɗo mi yetike ma makitiji no woodi laptaneji no woodi entrepôt ji no woodi l'école ji no woodi ministére ji no woodi kono ministére ji suŋoji ɗin fof ko tumata e inna audit fokkitama nana coup de circuit memminike ka entrepôt woni ma memminike e ministére ka woni o yiɗo TPI on ka inna ɗon masina waɗude ka TPI dixin on image ɗon kaydiji wonɗi ton ɗin on kaydiji TPI ka on ɗon kon fof tribunal de première instance ɗon andi ko ɗum ɓe faala sunude nder ɗon dañande o debbo wiiɗo organise o mascarade ɗo yalti on fop yalɗo mo nawni mo yaade mayoygol mo ani minni mo yaade hendego récompense makko toujours onon ko émotion ji moɗon ɗin sonji on ko faala ɗon kon ko ɗum ɗon tun o yiyata wuditata guite darogol neɗɗo ko ma o heɓa ko winte kon esprit critique ko ɗum woni esprit critique landitagol naɗo sallah sallam ñande seydina jibril yaltituno e maɓɓe wi janngu iqra ɓe landituno hoore maɓɓe ɓe inni ko on ɗo mi janngata ko an woni homboni ko an mbiyata mi jannguɗo ni annabi ibrahima e weldugol e allah landino allah ini ene hollin ko honno wurnitirta jatigi allah landitimo ini hollin konno waɗi a hoolaki han joni oni noon ko fiyo ɓernde ande waalo annabi moussa wi hollin mi e an tigi acci mi e ko par ce que kamɓe ɓe mari esprit critique ɓe faala yiide ko honno allah wayi allah wi a watala yiide oɗa kañum kadi allah hollimo ko honno wurnitirta kono an ina jooɗi ɗo ko woni konkene yeeso maɗa ɗo hay ɗum ɗo ala tefude hoore kon ɗum woni wadde ɗum ɗo fi on ɗum min tuma fija wo ko mi wona yanede hoore mon min nima lando o question toujours tana si iwi ka iwi so iwi hololulu so iwi ɗonno ko honno modi ko honno ko dagara paw ka iwnir wo an ara hewta an ko tanaji ɗi wonɗa heɓude kono geɗe moƴƴe ɗen fof nde no sende an ala heɓude landiti hoore ma musidɗo ko an tun hoore mum woni lagine kono si farñitike an koye hoore maɗa nden tunde farñitere woni e yannude si taƴo daaɗe hewti na an ɓuri towde daande kono ko daande maɗa nden tu wona hawrede nde taƴe si tekto koyɗe kañum kadi ari hewti naɗe koyɗe ma wutu woni ka leydi kono an ko koyngal ma tu wona hawrede e muɗum min mi ronko famude an o alhaali maɗa ɗo kono no hiɗa jooɗi ɗo an tout va bien tout va très bien pour toi mi tori kala woni ballo meɗen allahuma amin hawrinde e sawabu allahuma amin live on himo heɓude ɗo 2 heures de temps 1 heure 53 minutes nomi wiiri noon fi yiltitagol ñoggino e live o wonande ɓe hewtitiɓe wiwɗen ka fuɗɗode live o mi landiken kon ɗum waɗi ko ɓurɗon wattandila e muɗum toɓɓe joyi min mi inni ono wiwɗon koko waɗi kon zére correct min toɓɓere araner ten ko natugol hitande heserde en toriki allah nde hitande ɗo wonan en hitande barkinade wiwɗen noon fuɗɗagol nde hitande ɗo alkamsa wonɗo yarde ɗo on ko asura hawroyta enen hiɗe wowi horugol alkamsa on toragol allah yo allah montan en bakkatuji meɗen toroɗenmo yo ittu en e nder nde tampere nde wonɗen ɗo noon allah waɗi yo feppodir ndu lewru ɗo on ndu tawata ko nduɗo fir'auna yoola e muɗum en naati e nder mayru ñallal no ɗo inetengal asura alkamsa enen ɗo wowi horude ɗo noon hawriti o alkamsa wonɗo e arde ɗo ko asura ko horeteɗo nelaɗo horunomo ɓe tawno kañum kadi alyahudinkoɓe madina ɓen hino horude ngal ñallal ɓe landi kon ɗum waɗi ɓe wi'i ko ngal ñallal ɗo allah yori fir'auna dandi annabi moussa enen noon eɗen jikkini ngal ñallal jeenay no yaade 10 inne yo jama on yawlu fu boyo
ɓeyna nden ñande biiru janno woodi koko fir'auna waɗano wonɗen e jembintinde e anda yawgol fubbo nden ñande naata ka ndiyam ɓeynama nden ñande ndiyam ɗan ko ndiyam ɗam makka woni juurade ara yawta e canɗi ɗin ɓeyna nden ñande kulle fof no joga miɗo andi leɓe bolle soppi nden ñande miɗo andi mutuɓe nden ñande e canɗi maayi ton miɗo andi piyaɓe nden ñande miɗo andi ɓe jahe fiɗi nden ñande miɗo andi piiji bus sanaji ɗi ko inna ɗon hunde waɗata goɗɗo miɗo andi ɓe bare ngati nden ñande yaltunoɓe no hirude pay ko yaltu koye sorugol bare ngataɓe ɓe innale nden ñande kulle ɗen fof no joga seede na gongaw ɓe innama ko nden ñande woni fuɗɗa ko hitande nde fuɗɗinoke gibi tenen feƴƴuɗo ɗo nde naatino hesere nde toɓɓere ara nder nden non jon noon si tawi fir'auna ko e nder ndu lewru ɗo woni ko yoola en naati e ndur lewru ɗon hiɗen mari noon fir'aunajo enen kadi ɗen mari fir'aunaɓe de na e goto jogi ɗen minnuma tuɓɓere ɗimmere nden non e live on ɗo mi wowlanno on lo 14 feƴƴuɗo ɗo alati yontere jango wondema senerde no yaade ɗaɓɓo e ñamgande kaka chinois ɓen mi yaltinani on ɗo article waɗaɗo le 17 c'est à dire 2 jours après kami woli ɗon kon ko le 16 mi sikki article o yalti gibi ɗon kaɓe confirme malgré ka tawata presse on ɗo ala wolde wondema senerde yehi négocie près mo 54 millions ñamande de 54 millions ka chinois ɓen fi sécurité on non sécurité ko fiyo sécurité waɗu ka makitiji mum min on ɗon konko waɗi ɗon kon ka makitiji zérekode ko toɓɓere yowaɓere nden toɓɓere tammere nden e nayaɓere nden mi yeeti on non ko fewndi kon ka leydi ɗo sengo ka économie toɓɓere tammere nden senerde hande ɗo ko njulaɓe ɓen kambisɓe ɓen woni ɓe jonnude mbuɗi ɓe heɓa ko ɓe ɓokkitora a yiyay mbuɗi no circula ɗe balɗe ɗo ɗi tawata ko musidɗo ma o soñjiɗo sifa ko soñjiɗa kon kono tawɗo hina ambition ji goti ɗin o joggi na faaleji goti ɗin ko ɗo ñawli ɓe di jamais vu hari ko waɗali hande wotere mi andima noon crise économique on ko encore plus grave crise santé on noon kañum kadi cellal makko ngal kanko kañum kadi ndumurudo ka toɓɓere nayaɓere mi hollima ɗo mbaadi makko mi yeeti kama ko waali ɗon hande ɗo kono woni mbaadi makko konno wayi ɗum ɗo fof mi waɗanima e sokeje maɗa fiya andu mi yiltanike ma 2020 mi andima ko wanno kon 2020 no feƴƴiti ko ɓwaɗi ɗo kon législative référendum e présidentiel ɗiɗo tati non ɗi waɗno 2020 kono 2020 en aroyno itti ɗiɗo wasi hunde waɗano hiɗen 2026 hande ɗo senerde waɗi ka ɗiɗo tati non mi andima non ko potiji wiidiji ɓe werti ɗo ayyay ɗum ɗo sikka tout va bien rien ne va rien alama wunde non ko ƴiwonde ko nden ƴiwonde non mi ari mi holluma ɗo minnuma non ka toɓɓere jowaɓere ko waɗi ɗo kon makiti mi adi taw mi landi taw landal kon ɗum waɗi so tawi ko makitiji to woni e sumude mi andinima non ɓe sunnuɓe o makiti ɗo eɓɓore maɓɓe nden ka tawi ɓe raɗike njulaɓe ɓen ko nakiri wonɓe sera tarawje bafowe maɓɓe lanca rewɓe yeeyoɓe ka nder makiti ara ra'a wulli ha fanki zérekore na non ɓe waɗiri ɓe ari ɓe ukki yiite nder ton goɗɗo e komantoɓen ɗo andini en essence alaka yeyde ka makiti ton sakko wiye ko on essence ɗon huɓɓi kono en fof e yi giiteli huɓɓugi ɗo gi tawata gibi jemma ha ñalli hanki ñallal ngal fof ha hande ɗo ni yiite ngen ɓeyni no wodi nokku go ka ɗanaki mi andima non kadi e nder on toɓɓere kam momma wowlande ɗon kérosène on avion wal ɓoriki hande ɗo wongal yaade France Charles de Gaulle carburant maggal on fiyo ngal continue ko Mauritanie ngal yi ngal ƴetti mi andima ɗum ɗo fof ko sattene nde lagine jogi nde classe man non ina waɗa port on lagine sur les 500 port wonɗi ɗin e aduna on fop lagine woni 499e port ka ko 550 ko kamɓe dow woni avant dernier ko port goto lagine ɓuri hande ɗo ni mi non ka portal woni dole ka waɗi ɗo vidéo kami identifia e vidéo non ka woni expliquude ɗo batoje ɗen hande ɗo wonɗe ɗen ka sera maayo tawɗe ɗen ɗe ronku tippinde mi fuɗɗi noon ke wolande on ɗum no safe en nan gibi mi wolani on probléme port on bientôt en nan gibi mi fuɗɗi o wolande ɗum kanko noon portal woni dole e yiɗen circle de fewn ɗo ni photo makko c'est bien ça va faire sa promotion kono si on ndaruno ko woni on e yiwtude kon yiwɗon ko woni on e wowlande kon o ala ndarude neɗɗo on harayno hande na ɗo fewndino ɗen kono ko mbaadi neɗɗo wona ndarede na hakkille neɗɗo wona tefede sina ɗum o neeɓi on yewtugol ɗo piiji ŋakke ɗe jogi ɗen ka leydi kono on alani yiwde ɗen ɗon ŋakke
kanko non o yiɗo mo profitede mo naɓorde otoje. C'est que je le déconseillerais min hara mi landa hara mi waajumo sindo anduno compte makko mi humpondiray no mi yeetomo hande ɗo il suffit yo ɓe geruɓe yiya ɗen otoje tigi ɗe woni e naɓude ɗo ɓe cible ɗe no woodi ka ɓe sonjamo sallo savoir non konko woni e naɓude ɗe ɗon o hewtinimo wallitade systéme on no maintenora sallo savoir rawanda mara mo andi mais il se dit puisque aduna on darotako min kadi mo warino luttuɓe fof no woni ça se peut fo e mum komi faala ɗo ko yo fewtu hakkille on dénonciation on signal man mo waɗi ɗon justement parlant de signal man e nder o live ɗo mi yeeti on o ka wiyeteɗo Rafiu Sow janngo mi artana en on ka mi andina on noon kanko Rafiu Sow ɗo CNRD wawali en yaltinande ko hombo waɗi o debbo reedujo ko ɓe wawi e wiwde ɓe tambitoto kañum ɓeygure debbo on ɓe wallitoto ɓiɓɓe makko ɓen par ce que o acci ɓiɓɓe ɓe wallitoto muɗi ma ko ɗum ɗo ɓe yeeti en kono ɓe wi'ali en o warɗo ɗo ko kaari ɓe nangaymo ɓe yaha ɓe sokoyam ɓe wolali ɗum non fonike menge billo ba habim marwan ɓeɗo ɓe mutini ɓe giɓe mutini ɓe wallitaki ɓiɓɓe ɓeɗo no woodi kadi ɓe wari sukaɓe terlen simanteri ka tawata ko groupement force spécial on ha wetanga hande ɗo ɓe wi'ali en ko kaari kono ko debbo waraɗo duuɓi nogay ɓawo ɗo mo tawata neɗɗo no tumira wigol ko kanko wari innaka de kanko wari ko ɓe inni qu'il est témoin clé de l'affaire fiɓay tun o yi vidéo oɗo no circula on fop o woni tribunal social on fop o wi oɗo ko warɗo on fop on tabintini ɗum non ko victime ɓen tigi tabintinali ɓeygure makko tabintinali ko kanko leydi makko nin tabintinali ko kanko mi yetoɗo noon siɓɓe makko ɓen ko ɗo mi lannitorto yewtere nden yo ɓeygure Rafiu Sow nde landoyo ɓe extra dumo o adde Canada o ñaawe wota ɓe jaɓude o ñaawe lagine ton siɓɓe Rafiu Sow no ka live ɗo mi yewta partenaire ɓe makko ɓen mi fuɗɗoro Baben Abdul goltayde makko de mola ɓinde makko ɓiɗɗe makko nde musidal ngal Dalaba seɓori ɓe andigoy yoɓe geru gerete en fop Rafiu Sow mi anda hoɗo maɓɓe ngon exactement ɓe lando yo justice canadienne on saisi so affaire on o heɓa billet gratuit o yaw tippoyo Canada o heɓa procès équitable ka tawata mo mari avocat o yalta e o manipulation mo CNRD woni règle de ɗo 3 compte no mi wiri on noon janngo mi arana en dalle détail ko non CNRD huuli si ɓe mari hakkil ɓeygure makko nen yoɓe lando pour le bon déroulement du procès yoɓe embarque moɗon direct o yawo tippoyo Pierre Elliott Trudeau ɗum ko Montréal o ƴetta jungo makko ngon o jonna gendarmerie royal Canada o ɓenaɓe RCMP ɓeɗo ƴetta kama ko on gibi ɗon police scientifique on fuɗɗo wadde golle muɗum ɗen il faut répartir 20 ans en arrière ɓe yiltito e yiltete en fop o heɓa procès makko kono si o jooɗike lagine ɗon o wi ko fallu dumbo en woni e wadde ɗon ɓe fallidiray ko ɓe fallidirta ɗon kon fop wattande makko nen ko wattande piiji ɗiɗi yaltoyta e majji koye wattande makko wa'o waɓen naɓanoɓe kasoji ma mattande makko wa'a waɓen yawnoɓe ha inna kasama ɓe waɗano e grâce tuma noon tawi ɓe gayni weddintinɗen ɓe waɗi diye makko dilma ɓe waddata on ɓe impose animo ko ɓe faala e waɗu kon o yalta o waɗoya ɗum non kono taw habbu noon ɗal no yaltilakine tori Allah e woni ballo men allahumma amin hawride en sawab allahumma amin allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallim wassalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh janngo 20h30 ou 21h joni en jiɗe rendez-vous ciao yaha rondoɗa on artira ɗum